veri loko swi koteka a hi vulavuleni hi Xitsonga xo hlantsweka loko swi koteka loko kumbexani lahlekele hi marito mambirhi manharhu kambe leswi swa ku tana swivulwa swa Xinghezi veri van'wana vayingiseri veri a swi va khomi kahle i radio ya Xitsonga loko mi lava ku ta hi marito hi swivulwa swa Xinghezi na yini veri fambani mi ya swi endla kwele ka va ti-radio tetiya ti vulavulaka hi Xinghezi ni ta hlaya leyi ya ka hina va SAFM loko mi lava ku hoxa xandla hi Xinghezi famba mi ya hoxa xandla hi Xinghezi kwele hina a hi swi lavi ku vulavula Xinghezi loko hi ka hi haxa ka nongonoko loko kambe kun'wana ho sindzisa hi mhaka ku mi kuma ku lava hi va lavaka a va xi tivi Xitsonga se hi nge fambi hi lava munhu wa Xitsonga hi tshika n'winyi wa mhaka ntsena handle ka sweswo ha swi lava na ku swi rhandza na ku swi tsakela na ku tinyungubyisa ku haxa hi Xitsonga se hi mhaka leyi lava ku famba hi yona mingiselo wa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM sa hi buleni mingiselo wa mina le ka nomboro yaleyo hi kota ku va hi bula hi kota ku famba ku va hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi ta bula na mhleri wa tipolitiki a hi pfuna ku twisisa timhaka leti ta NHI ku swi na tipolitiki kumbe ko va a kola ku lamuleriwa vaakatiko ke se hi ta tlhe kombela na wun'we wa ti-MEC veri va kume MEC Sasekani Manzini na vona va vone laya a Pitori tolo va ta hi byela kahle yi vula ku ta endleka yini kambe van'wana va ri swa ha ta teka nkarhi loko ni ka nhlahla van'wana veri va holobye wa ndzawulo ya rihanyo veri kolomu ya ka 4 wa malembe se a hi tweneni ku we angula ku yini 0860002543 na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi ri na tona hlekani lowu wo sungula mingiseri lowu a nga ha ri kona 0860002543 a ni tsake njhani ku ni la ta twa mingiseri wa mina wo sungula hi twa ku angula a ku yini namuntlha ku ri tani mi nga rivali va nongonoko luwa wa tiko xitlelevele kunguhate nongonoko wa njhekanjhekisano wa van'watipolitiki lowu languteriwe ku va koho mundzuku hala a nkowankowa se lava khumbekaka ni tshemba se va swi tiva hi laha mi nga ta va mi kha mi vulavula mi languteka timhaka toleto ta ku va mi gangisela tivote hi ndlela yaleyo kambe hi ringeteni hi twa ku hi nga kuma un'wana mingiseri laha nhleka a nga se fika la 0860002543 ni ri mbatwile president va vulavurile timhaka ta va vulavurile hi loko hi langute ngopfu ka timhaka leti ti khumbaka NHI na leswi ku ya hi vo va langutelaka ku yi ta va hi kha yi tirhisa xiswona xana we u ri yini ke 0860002543 sunguleni na nhleka tatana Khalanga minjhani hi pfukile hi nga vona hayi hina hi pfukile namuntlha na ta vulavula eka Fapazela ni kambe la ku vulavula hi teti hi nga langutana na tona Khalanga mina ni kombela na tiko hinkwaro ra South Africa tanihi ku hi langutana na nhlawulo ngopfungopfu hina nga ka vukhongeri bya Xikreste ku khongerisa swilo swa muxaka lowu i threat hi ku va swi tiva ku matiko man'wani endzhaku ka mihlawulo ku na swilo swo tala swi humelelaka hi ku loko mo cheka moya lowu nga kona ma wu vona ku wu yela kwihi a ni la ku ta vulavula spiritual language leyi mi nga ta ka mi nga ntwisa mara what I want to say a hi khongeriseni nhlawulo ku va na kurhula Khalanga va lava nga ta va va hluriwile va swi amukela a hi la ku mundzuku ku sala ku ri na swa madzolonga na yini hi ku loko mo langutisa vandla leri ra ANC va dyi ngopfu ene va ha ri ku dyeni se vona nga ku loko swa endleka va ku EFF ya parliament ku whatever party va ta swi amukela va khondza mavoko na ene mi nga rivali ku vanhu lava va nga tshama ngopfu anhoveni va kha va lwa tinyimpi vana se loko ku ri ku nga ri na kurhula endzhaku ka nhlawulo mi vona nga swi ta endleka phela vanhu lava suka ku Zimbabwe va suka ku Mozambique i swiyimo se swo fana na sweswi mi kuma ku na ku lwisana ka mfumo se swi nga endleka mina ni vulavula na n'wina yo tsala mavhiki hi kha hi ya tsutsuma ya matikweni man'wana endzhaku ka nhlawulo that's when a hi rhambeni Xikwembu ku Xikwembu a xi ngheneleli ka mhaka leyi ku va na kurhula sweswi president u vulavurile sweswi a nga vulavula swona mara maswitwa ku vanhu a va swi amukeli
mara van'wani va swi amukela van'wani va ku swi swa tipolitiki va lava ku kuma vanhu ku va vona ingaku mfumo lowu wa va wu na care ka vona ni vona hasa the end of the day Khalanga na swi twa ku mutani vutisa swivutiso swi tsandzeka ku hlamula mara no va na push yo vulavula hi ku loko ho va hi kha hi khongela hi swi khongerisa swivutiso swi ta ku wena Paradise lava phahlaku a ni vukhongeri byi hambene na South Africa mara hlayisa macheleni ya wena eka MySpar hi ku tikumela i Tasty Purple Rice 2 kg hi rewards card 39.99 Spar French Colony 2 kg hi rewards card 49.99 special swi kumeka eka Spar na Super Spar le hlawuriweke Mpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 8 till 21 May 2024 hatlisa xitoko xa ha ri kona. Xana wa yimile hakela xikoxo xa wena xa nghozi ya le gondzweni? Leswi hlorisaka swi nga va swi olove ku tlula leswi swi ehleketaka. Maphepha lawa ya kayivelaka. Kambe ku na lexi nga hi khomela ntshembo. Road Accident Fund yi kombela vakoxi ku hatlisa maphepha ya vona. Rero i goza ro ya eka vuhluri. Nghena eka raf.co.za. Klika eka penara ya Drive Your Claim Forward. Leyi nga eka homepage kutani u kuma leswi swi lavaka. Xa muxaka wa xikoxo xa wena. Xana u khwekerile? Hundza hi le ofisini ya xifundzha kumbe u diala 087 820 1111. A hi peni ntambu swin'we. U nga pfumeleli maphepha ya hlwerisa xikoxo xa wena. Drive Your Claim Forward. Hungu leri ri tisiwa eka wena hi Road Accident Fund, Agency ya Ndzawulo ya Vutleketli. Hi sweswo mingisero Munghana wa FM 20 timinete ntsena ku bela awara ya 12 a xi lavi hasa lexi loko wa i nga langutangi a ni fanele ni byele Paradise ku ho a na ha swi kotangi ku n'wi byela a ni khani a ni lunghisa swin'wana kwala layinini leyiwani Paradise Marco ku sele mina ku na n'wina seni hayi a swi na mhaka na n'wimi kahle i nhlekani nhlekani ta vona buthe minjhani buti wa mina pfukile ngabo pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we inkama swa vava swa tika swa nandziha ka van'wanyana tiko ri fambisa hi tipolitiki xin'wana na xin'wana xi boheka ku va political kumbe 99.9% xi va political no twenga ku NHI leyiwani yi political mina disclaimer mi ta ni bela loko se ni hetile ya ku mavonelo ya mingiseri ni twenga ku i political swibedhlele swa hina swa mfumo swona hi swoxe swa tsandzeka kati swi tsandzekisiwa hi vamani a ni vuli ku mi hlamula butipete ni to va ni kha ni tirhisa swivutiso kun'wanyana hi mhaka ya ku loko ku ri ku hi twa kumbe hi vona ingaku tiphurayivhete ti tirha kahle and then se ku fanele ku centralize-iwa kumbe un'wana na un'wana a fikelela nkarhi lowu hinkwawo a ku yimeliwa yini sweswi hi ku ka ha ri hava ku ri ku ta tshembisiwa vanhu ku va ta kuma mati hi ku va rila hi mati masiku hinkwawo va ta kuma gezi va rila hi gezi na mapatu sweswo se ku tluleliwe ka swin'wanyana swa NHI swona i mhaka ya kahle swinene ku vanhu hinkwavo va fikelela leswi fikeleliwaka kambe langutani nkarhi lowu swi taka hi wona ivi mi languta sweswi mi nga swi boxanyana ku loko mi langutisa ingaku swi nga ha teka na munhu wa malembe swi nga ha endla swi nga ha fiki na loko ku swi fika swi ta fana na leswi swa ti-toll leta ti ri kona la Gauteng president leyi nga swi sayinela hi nkarhi wolowo loko se yoyi ya huma ivi swi kuma kumani xi ya kuma president loyi a nghena loyi a ku ri president loko nga president Ramaphosa hi mhaka ku hi lava ku sayinela swilo hi suka hi nga swi endlanga ivi hi siya vanhu van'wanyana va ri ahlomulweni wa swona va nga swi tivi na ku swi hlamula na ku swi ya tlhelo rihi hambiloko ku ri ku va kona ka vandla leri fumaka loko ka ha ta fuma vona va ta twa lingaku vo lahleka hi nkarhi wolowo hi ku a ku nga ri vona lava va teka swiboho swa ku hetiseka kambe a ku ri hlanganelo wa vanhu vo karhi se ni vona ingaku ko va ndlela ya ku kombisa ku ri hi na mhaka na n'wina tanihi ma-South Africa ene timbilu ta hina ti olova ngopfu hi ku hi swi siwa na ku tlula mpimo ku ri hi swi twisisa that's why vanhu lava baku huwa va kanetana na swona hi lava va swi tivaka ku vhele va fikelela timbilu ta hina ti olova ngopfu ene hi ta vona ingaku hi rhandziwile mara hi ta va hi xengiwile hi mhaka ku hambi ku ri leswi nga tshembisiwa swin'wana swa 1994 kwale ndzhaku swin'wana swa swona a swi se hetiseka loko mi la ta swi vona ku swilo leswi swa hlupha a ku sunguleni vhela na ku tshembisiwa swikolo swa mahala magezi ya mahala jikijiki ivi se swa hakeleriwa swilo leswiwani lava nga hakeli ku vo endla hi nkanu se ni thinga ku swi political and ko va tindlela ta ku se ha swi vona ku hi nga tshuka hi luza aka tivhoti ta hina
a hi swi tiseni sweswi and a hi swi sayineleni sweswi loko u swi ta teka munhu wa malembe kumbe ku tlula sweswo swi ya hi pfuna khale ngopfu hina van'wana tala se hi fili no fa kambe a ni ngo loko va sungula va sungula ku fanele ku va na laha ku sunguriwaka ku na phase 1 ku na phase 2 phase 1 yi fanele yi sungula 2023 ku fika 2026 se enkarhi wolowo a swo sindziseka ku va fanele ku va ku ri na nawu lowu nga ta kota ku endla leswaku loko ku ri nawu wa palamende wu endla leswaku na switirhisiwa na timali na yini swi pfa swi kha swi lulamisiwa sweswo swi nga tlhela swi hi teka hi vuyela ndzhaku ku aka vanhu hinkwavo lava va nga palamende kumbe lava va tirhelaka swa tipolitiki hi wihi wa vona loyi a yaka vutshunguleni bya le ka public a nga kona hi ku twisa ka mina ni swo tshama ni n'wi vona se no declare ku a nga kona and then swi vula ku nkarhi lowu hinkwawo lowani swilo leswi a swi languteka ingaku swinene se mara hi ku sweswi ku fanele ku ngeteleliwa na boost ya ku se ha campaigner a hi swi fakeni ku leswiya hi nga campaigner hi swona khale tipatle tin'wana tona ti tirhisa swona ku ri lava vanhu va tsandzekila hina hi ta fika hi swi kota lava va tsandzekila hina hi ta fika hi swi kota loko a ku ri mfano wa munhu mfumo lowani a hi ta vula leswaku wani i psycho leswaku loko yi fanele yi rhandzana na munhu wo karhi a fika ku byela ku hi boyfriend ya mina leya khala yi ni ba ngopfu ivi mina ni fika ni ku bracha kahle ni ku bracha kahle ivi ndakanyana ka karhi ni ku komba ti-true colors ni ku himetela sterek na mina hi leswi mfumo wa hina wu tisaka swona hi ku wa implementa i mani loyi a nga ku languteni ku swilo leswi nga implementiwa swi famba kahle na hi swona leswi fikaka swi hi dlaya swi ta swilo swi vekiwe tafuleni hinkwenu hi swi vona swa hatima swi na swa mafurha swa dyeka kambe ke i mani la langutaka leswaku tinhongana a tinghenisa swivungu aka swakudya leswiya ke a nga kona loko swi vekiwini swi ta fika swi tshikisa sweswo a tafuleni i ntiyiso loko mi ya aka private swa nandziha swa tsakisa hi ku swilo hinkwaswo loko a hi nge nsati wa mina ri muyimani loko a ya ku chuchekeni ni va ni yo tshama na mina kwalaho hi mina na nsati wa mina na dokodela kumbe na nese loko yi kona swilo hinkwaswo swa tsakisa sweswo va swi endlaka munhu wa xisati loko va heta a kuma n'wana va n'wi nyika va n'wi faka xifuveni na mina tanihi bava ni n'wi teka ni n'wi faka xifuveni n'wana luya u hi twisisa na ku hi tolovela ku fana hi nkarhi wu ri wun'we se swona i swilo swa kahle swinene mara u kona na aka government la nga ta swi landzelela loko ku kona sweswi ku tsandza yini i yini lexi endlaka sweswi manese a xibedhlele va ya lanchini hi nkarhi wun'we i yini lexi endlaka ku yimeliwa vuhandzuri byo karhi hi ku dokodela swimanimani a nga kona sweswi ku ri ku loko ya ka private swilo sweswi fika swi endliwa hi nkarhi walowo se hi swona swilo leswi nga ta fika swi hi tsandzekisa leswi endlaka ni twekaka swilo leswiwani swi politikala hambiloko swo sayineliwa yi tele milawu yi nga sayineliwa mara yi twala ku nga ku a yi pfuni nchumu mara yi ri koho yo titshamela kwalaho leraku u nga va u pasile u te tani kambe wu tlhe wu rixa ripela wu ri koho hi kha ku na nawu swi fana na loko ku ri na stop sign a loko kha hi driver timovha wo fika hi hundza ni la ka stop sign lexa hi ku hi vanhu swi ta va swi ri maphepheni na hinkwako mara hi ta va hi kha hi swi overall kumbe hi ta va hi nga fambiwi hi leswi a swi fanele swi va xiswona that's why loko va tala ku vulavula va ku milawu ya hina ya ku fambisa tiko yi saseki ngopfu hi ku yi sasekini le maphepheni mara loko swi ta ka reality ku le ku tikeni hi ku sweswo swi nga le maphepheni na ku saseka ka swona i mani loyi a fambaka hi swona ku hava na loko ku va kona a henhla ka 100 mi ta kuma ku i -1 hi ku lowun'wanyana wa 1 wa kona o endlanyana kota loko a swi lava mara loko a nga swi lavi ko tshiketa se hi swona leswi hi hluphaka loko ko vekiwa swilo swa so aka government swi tsakisa vanhu hinkwavo swi twala swi ri kahle ivi vanhu lava va nga swi langutela va yima a henhla ka swona hi mina HOD or hi mina senior hi mina supervisor ya lako karhi a ku tirhi ku fana loko ku ri ka ti-private company loko ku mi ni langutele ku vatirhi va tirha mi tala ku swi kombisa kwalano ku Jesse Rose ku va vuliwa ku ri i murhangeri wa kahle wa minongonoko hi loko Pat Khalanga a endli leswi yena a fanele endla swona siku na siku mara loko ku ri ku Pat a nga endli swona Jesse Rose va ta vuliwa va ri mutsandeki ku ri ku i Pat loko a ku tsandzekile Jesse Rose va fanele va endla sure ku ri Pat Khalanga u endla leswi a nga tholeriwa swona ku vayingiseri va khomeka kahle hi minongonoko leyi vona va yi rhangelaka se aka tindzawulo ta hina swi sweswo hawa hi jawulari hi swona ikenseli protect a tirhiritirhiwani jawulala okay 0860002543 1 mingisele hilo nhlekani papa
Okay. epfukele ngobona Hayi, ukile man. I can't Man, sina mhaka leta NIHI sina vupolitiki a xikarhi. Ko va hi ku rhangeri bya ANC ka nkarhi wa sweswi le ku tirhiseni ka vutlhari because ya ka ti-election ene va swi tiva ku hikuva leswi va nga swi fakisa swoho swi tikomba swi sasekile aka vaakatiko va Afrika-Dzonga most especially aka vanhu lava va nga ri ku tirheni kumbe lava nga ku hluphekeni va nga koteki ku fikelela vutshunguri bya xiyimo xa le henhla. So va tirhisa hi strategy vanhu lavaya va ta kota ku loko va votela va ta va kota ku va va sapota va ta va karhi va tiva ku ri no vona va ta kuma vutshunguri bya xiyimo xa le henhla ku fana na un'wana na un'wana loyi a nga muakatiko wa Afrika-Dzonga ku ri hi ku va swi tiva ku swi nge pfuki swi humelelile hikuva loko mo languta va vulavula hi ku swilo leswi swi ta kota ku ya implementiwa ka va around ka vo 2028 and by then swi ta vula president leyi nga ta va yi nghenile kumbe loyi va nga ta va n'wi votile yi ta va yi karhi yi la ku heta ntshamo ivi va ta tlha va kota ku loko ku vuya the second election va tlha va votiwa ku hi nkarhi lowu va nga ta va karhi va yi implementa hi wona se a swi nga ta hi pfuna nchumu hina maAfrika-Dzonga loko ku ri ku la ku landzela na ti-tactics ta ti-politicians mara loko ku ri ku hi rhandza vukorhokeri lebyi nga tshamiseka a hi yini hi ya vota mina ni ta encourage vanhu va South Africa ku a hi yini hi ya vota kambe hi vota hi vutlhari lebyinene swinene because a swi nga ta hi pfuna nchumu ku va hi karhi hi byeliwa hi swilo leswi va nge hi ta benefita kambe hi ta pfuka hi nga swi vonangi hi nga kambe hikokwalaho ka yini mi ta pfuka mi nga swi vonangi kumbexana n'we mi na medical aid n'we se vanhu lava nga na ti-medical aid haveri va vulavula kusuka ka privilege position se hikuva swa vo swi le ku va fambeleni loko se van'wani va ku va lava ta hetisela swo hetisela hina hi ri swa tipolitiki a ni ngo nawu wu sayiniwile hikokwalaho ka yini wu nga sayiniwi nawu wu va tani loko ku ri ku vona mi vona nge va nge endli swona mi vhota lava mi vona ku va ta endla swona kambe nawu wu va wu ri koho that's why ni vula ni ku nawu wu sasekile ku va wu sayinelini kambe hi nge pfuki hi vone makumu ka swoho hi mhaka yini hi mhaka ya ku va tsandzekile endzhaku loko va vulavule hi mhaka ku a South Africa ku ta va ku ri na dyondzo ya mahala leyi ka yi nge se va kona na sweswi ma swi vona ene va swi vona ku leswi va nga swi tirhisaka sweswi ku va va kuma vanhu i ku va va byela ku vutshunguri byi ta va mahala se ko va mhaka ya tipolitiki mhaka ya ku vaakatiko va ta benefita loko mo languta sweswi i 2024 leswi vula ku hi 2029 ta hi ya ku voteni leswi vula ku hi 2028 va ta tirhisa mhaka ya ku leswi hi nga swi vula hi 2024 se ha implementa swi ta sungula ku tirha kambe a swi nga ta swi kochometini ku na loko mo languta asibedhlele swo swa hina swa mfumo ku hava medication na swi vona ku hava switirhisiwa swo fana leswi nga ka ti-private hospital so swi tikomba kahle ku hambi wo humelela ko fana no nyika example hi vanhu va le Giyani hi kwihi lava nga kotaka ku loko yo swi swi humelela va nga ta kota ku ya fikelela kona hikuva loko va vulavula hi hala second ra hina va ri xibedhlele lexi nga langutiwa ngopfu i xe le hi lexi nga hala Vhembe hala leswaku vanhu va Giyani ta kha swi va tikela na ku ya fikelela le swi nga ta ku na xibedhlele lexiya ene xo lava ku antswisiwa ku akiwa na miako a yi se akiwa why va nga akaki miako ku sungula va nge se za va ta sayina nawu lowu then loko va wu sayina va sayina va karhi va swi tiva ku miako yi tshamisekile swiwa swi koho nemetwe papa ni kombela ku tsutsumela ka nhlokomhaka ta mahungu ni khensile swinene nkarhi wan'wena ya inkomo ni khomele mixo Justice Mashini ni hlwerile ku ta ka wena kambe nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we tiyimise kwini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kese swinene vuphethe ku sala nkarhi nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we ka miyingiseni nhlekane president wa tiko Cyril Ramaphosa u vona ku tshemba leswaku court ya vululami ya matiko ya misava ICJ yi ta sindzisa tiko ra Israel ku tekela enhlokweni xiboho xa yona nhlangano wa tihosi Contralesa u vona ku tshemba leswaku xikimi xa ndzindzakhombo eka swa rihanyo NHI xi ta tirha hi ndlela ku ve na tshukisana na mahlo exikarhi ka vacheri va matekisi na maphorisa ka xifundzankulu xa North West mixo namuntlha kuma mahungu xitalo eka awara ya n'we nhlekane
Hlabi wa River le FM Munghana Lonene FM Makombanela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho. That's one of the club bridge DP. Kana ngopfu leswi va nga byeli ku mali yi ta yi kuma kwini. That's one of the fika kwele nambyeni ku yi tlula njhani. Sweswo va nga swi nga vi na xisaka xa rice DP a xi dehangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbodza. Ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong. Nawu wa NHI wu kahle DP matiko hinkwawo ma yi mo tala mo ni nga ku matiko hinkwawo. Matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle. Hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbodza vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni ti va nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbodza. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM Makombandlela 35 timinete ku bela wara ya 12 ya amukeleni MEC wa rihanyo eMpumalanga MEC Sasekani Manzini ni va vonini ka television tolo va kha va khavunana na president le a Union Buildings se na vutatwa ku kumjana va ta hi pfuna ku hi hlamusela hi ku matitwele eka n'we va yingiseri ya hambana van'wana ve ri swi ta va kahle van'wana ve ri swi ta va swi nga ri kahle van'wana ve ri swi nge koteki van'wana va ku swi ta koneketeka se lava nga ka swo va swi twisisa kahle hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa leyi mhaka leyi ku antswa se Sasekani MEC Nhlekani mi amukele ka Munghana Lonene Sipfukela ka n'wina khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene ni mi voni mbombi tolo leyi kumbexani a ni bombeleni chayi ku ya ka yina tsake ngopfu a hi sunguleni kwalano kahle ku sayiniwa ka nawu wa NHI tolo swi ta hi pfuna njhani hina tanihi vaaki na vaaki va Mpumalanga hi kongomisa. Swi ta hi pfuna hi ku timali leti hi vulavulaka hi tona leti ti nga ta ka hera ku phela both lava yaka ka private na va yaka ka public mali leyi hinkwayo ka yi huma ka government se kambe leswi a swi hi vilerisa ngopfu ku loko se yi humile mali liya 85% ya yona yi ya ka lava vatsongo lava va 15% se ku 15% leyin'wanyana leyi yi kuma mali ya 85% yi kuma 15% ya budget wa swona so a swi hlangani ku lava va nga tala va kuma mali yitsongo lava nga vatsongo va kuma ya ku tala hi yo mhaka nkarhi wun'wana u kuma swa ku loko fika ka hina swibedhlele na matliliniki malayini ma lehanyana because a yi koti ku va na vatirhi va ku tala because va tele hala vanhu va nga vatsongo ngopfu so a swi hlangani na lava va madokodela loko u languta ti-specialist u kuma xibedhlele xin'we lexa private xi na vanhu va ku tala ngopfu kasi va servisa vanhu vatsongo so leswi hi lavaka ku swi herisa i ku a hi tekeni vatirhi a hi vulavuleni hi ku na vadokodela va le South Africa va nga twi ene vadokodela lava loko va ri 100 va fanele va servisa vanhu va le South Africa va nga 100 va nga ku loko va ri 100 70 i ya servisa 15 se 15 yi nga swi koti se 85 leyin'wana yi nga swi koti ku kuma madokodela because 85 leyi hinkwayo yi nyika lava vatsongo lava 15 lava va 85 va sokola so in simple terms hi leswi vulaka swa ku loko hi ku na ku ringana hi ku loko va heta vuvabyi a wu ti hlawuleli swa ku namuntlha ni la ku vabya na ku endla kwini ku fanele loko u vabya u ri kusuhani na xibedhlele lexi u nga languti swa ku lexi lexa mani xibedhlele u languta ku xibedhlele lexi la kusuhani na mina u nghena u kuma vukorhokeri mara sweswi na loko ku ri na ambulance ta hehe khalanga na varingiseri loko ti fika ti languta swa ku i mani lo nga na medical aid hambi va swi vona hambi loko u kuma n'wana na medical aid va nge ku siyi va ku teka hambi u nga vabyi u ku hayi ni right va ku hayi ha ku teka ni ri na mali va siya luya a ku mi vonaka ku wa fa ene leswi swoleswo a swi fambisani na leswi former president Mandela va nga lwela swo ku va South Africa leyi a hi lava ni pfuneni ku twisisa a hi nge mpimanyeto i 300 billion ku ya hi laha yi languteriwaka kona loko ku ta fanele ku famba 15% ya ka vaaki lava vo tala ivi 85 ya ka lava vantsongo ku va ku ndleka yini yi fambisa ku yini a ni swi twisisi laha swi ndlisa ku yini ku va ku endliwa ku loko u tirha ku fana na wo tirhaka ku va na medical aid government wa ku subsidize
ukufakela mali ya ku tala ya ku kota ku ya kuma private u kuma vukorhokeri lebyi bya ka private ene sweswo a swi hi pfuni ene xin'wana xa vumbirhi i ku loko hi languta mali leyi chajiwaka hi lava va ti-private hi nga va bya ku fana mina wena hi ya etlela asibedhlele for the same nkarhi wa ku fana hi kuma mirhi ya ku fana mara hala u ta kuma ku we va ku charge 10 times leyi wehe hi nga ta tirhisa yoho hale ka government na sweswo hi swin'wana leswi nga problem ngopfu ku u kuma ku va ti lawula ngopfu hala ka private va charge timali even to ti-private a ku na nawu lowu ti regulataka ku okay a hi ngo swi standard swa ku loko vabya hi leswi a ti vuvabyi bya fana na maphilisi wa tiva na procedure leyi va yi endlaka ya fana mara vo ti endlela munhu a charge mali yin'wana ya le henhla ngopfu so na sweswo hinkwaswo hi leswi hi lavaka swi herisa so yo mhaka hi ku government una responsibility ya ku a make sure ku vanhu va ka hehe hinkwavo ka vona va kuma ku fana na le ka education zamile even though so n'wana ngo vula ku hala ka hehe vulavula xilungu hi lavaka ku vulavuriwa xilungu na yinini mara hi endle ku munhu un'wana n'wana South Africa kuma a kota ku ya a tiyunivhesiti ta ku fana hi hakela kwale ka tiyunivhesiti leti ta ku fana and all se hi zama ku endla sweswo na hale ku ene ta vuvabyi ti even worse because u kuma swa ku nkarhi wun'wanyana like for example a Mpumalanga a hi na yona academic hospital mara swi boha ku hi ze hi va yisa Gauteng ka kuma ku swin'wana swa swibedhlele leswi nga ku leswi swa private a swi ta hi pfuna hi munhu loyi ze mi susaka laha hi mi yisa leyi so hi na ku endla sweswo i vumunhu ene swa kahle hi tsake ngopfu hina van'wanyana swi ta hi pfuna because madokodela ya hina na manese va tirha 10 times ku vava va ri karhi va hanyisa vanhu va ka hehe va ku tala a South Africa so sweswi nawu lowu u ta va wa kahle ngopfu a swi tiva swa ku lava va benefita ngopfu ka ku kuma ka ku kuma timali ka vanhu i swa nkoka loko la ku yingisela minister to vulavula hi ku loko ku na nawu lowa ku vanhu swibedhlele a wu expectiwanga ku operatiwa vanhu va ku tala ngopfu mara masiku lawa loko u langutana lava va nga pregnant hinkwavo ka vona va ku tala va ku loko va ya hala ka private a va ha ku vutisi ku va le ka mo ka kuma mali tani ku hanyisa munhu so kuma swa ku vanhu va operatiwe ngopfu ku tlula na leswi normally a swi nga endleki kala and expect a swi endleki ku hi mhaka ku hinkwavo ka vona va vabyaka loko u va na medical aid loko swo fika la ku fanele operation mara the very same people ina yi rina va ku tala ngopfu ne mara va ka a va operatiwe hi ndlela leyi swi vonisaka swona so hi nge yi mahlweni hi gembula hi vutomi bya vanhu especially ta rihanyo hi nga veki nawu hi tlhela futhi veka na maendlelo ya munhu un'wana na un'wana la tshamaka South Africa ku na swilo swimbirhi laha leswi swi nge le ku ngheneni ngopfungopfu ka vayingiseri loko va kha va ta ni khense ngopfu mi ni hlamusele kahle ngopfu ku 300 billion leyi endlisa ku yini leswi se swi nghenaka sweswi i ku hikokwalaho ka yini ku nga sungulanga ku fananisiwa xitandard xa le matikwana na xa le Netcare kumbe ku nga sungula ku endliwa sweswi ku endlela ku swi ta kota ku swi fana hi ku ve ri vona loko va ya xibedhlele sweswi mi nga kombisa ku ha mirhi ku ha yini n'wina loko se mi ndla insurance leyiwani yi ta va the biggest state owned entity and matimu a ya mi veki kahle ka ku tirhisana na ti-state owned entity swi fananisiwa na tirafu ku rafu yi ze yi heleliwa hi mali a ku ngo to fika kwalaho va nga ta ku loko se khiya yi khome xikhaddana xa NHI va ku n'wina va ya NHI fana ni miyimera hala ku hava mali hayi loko hi hetile ka hana xikhaddana xa NHI laha ku na munhu re South Africa a ku na swa ku wo xikhaddana xibedhlele xa va xexiya xi tivisaka xiswona xi nge cinca ni ri karhi swona ene leswaku leswi a ni ri loko ta xilo xa kahle vhele va ta vulavula nga ku a ho vulavula sweswi ku like for example ka Department of Health Mpumalanga hi ku nyika ti-stats xaku va vulavula ngopfu hala ka loko va ku a ku na mirhi vana va ta fa everyday a na hi ta vona everyday swidumbu swi huma la swibedhlele kuma swa ku a ku endleki nchumu ku komba ku swa endleka a hi voni vanhu va ri karhi va le ku feni na tinambara hi nga ku komba ku va ngaki lava nga huma loko vhele nkarhi wu fikile ni ri bibele hlaya swona vhele ku ta lava nga ta hundza misaveni mara tinambara leti hi nga na tona South Africa ta ku byela ku vona va huma everyday va hanyile na ku mirhi hi kona a yi ntiyiso mehe ni ri ni MEC na swi tiva ha tikuma ti-call ta n'wehe khalanga se va mi khipile hala
mi ngo mna ti-private mna ti-medical aid se u ri karhi u vabya before va ku khoma u vabya u etlela kwala xibedhlele va rhanga va langutisa medical aid ya leswaku vuvabyi lebyi ndake i swilo swa njhani sweswo va ku vuta hakela loko va yala va ka hakeli va ku humesa va ku humesa laha xibedhlele wa ha etlele u ku na medical aid mara va ku a yi appruvhanga yi ri hayi leswi i medical aid ya njhani a yi vutisi ku vabya yini se u ri na yoho u bombaka u nga faniki na van'wanyana va za fonela kwale va swi tiva kahle me ni vulavula for experience laha xibedhlele xa private va fonela roferela va ku ha swi tiva ku xa ku medication va yi tiva ku vhele yi tirhisa ya ku fana na vona mina yoho loyi se ha mi humesa la khalanga medical aid ya yi ri ke hakeli hi mi kombela ku mi admita kwala roferela mi ya mahlweni na medication hi ku ti-specialist khalanga i ntiyiso ku hinkwato leti hi ti tirhisaka roferela hi leti va ti tirhisaka ka private before va teka appointment letter ya le ka private va lava na leya ka government va va qaca va tirha double so a hi nge vuli ku loko se ku ri neti ntsena ku se sweswi hinkwavo ka va fola under government hi ri vanhu va ta fa ku ri ku hi very same people lava ri karhi va le ku lapheni ka vanhu phela sweswi hi vulavula sweswi vo hi vanhu van'we lava nga le ku lapheni so a ku cinci nchumu laha the only thing leyi cincaka hi ku na government yi ta va swi ri na mali yi ta ku loko ku hambileswi a yi pfumeli ku mirhi ta ku na mirhi loko sweswi hi ri loko va xava South Africa va ta xava mirhi ya le South Africa yi to helela ntsena matikwana hi ku se national health insurance is the same thing in fact yi ta va even more cheap hi ku South Africa loko xava ende xava matikweni ya le handle loko yi xava yi ta xava hi mali ya le hansi because yi xava yi ri one account ya ku yi xava tiphanati ta le South Africa loko ti fika laha ti languti ku ti ya kwini ti ya swibedhlele hinkwaswo ti ya titliniki hinkwaswo a ku nge vi na ku xota because even na sweswi ku xota leswi va swi exaggerate vanhu va ka hina va vulavulaka ku a ku ni endleki nchumu hi ri hina loko a ku nga endleki nchumu a hi ta vona hi tinambara ta vanhu lava lovaka everyday kuma ku a ku endleki nchumu kambe that a hi ntiyiso wolowo na michini leyi nga na yoho sweswi swibedhlele swi yakaka sweswi khalanga ku fana na kwale u etelaka ku van'wanyana loko hi pfula betala hospital va ze va vulaka xibedhlele xa hala a xi teki nchumu ka leswi hi ku hi sungurile already ku ti prepare ku hi va ready swa ku loko hi ku hi vulavula hi NHI na ti-equipment leyi nga koho yi va yi fanerile sweswi ni vulavula hi le Mpumalanga ne more than 123 in terms of ku na body leya OHSC leyi fambaka yi check a yazi government is a public leyi nga tiyimela nje a yini more than 123 loko vo mundzuku ya NHI ya sungula swi vula ku titliliniki leti hinkwato 123 se ti nga asisiwa ta qualify ti-qualify because va na swoho hinkwaswo swi ta vona so loko ri ku ri na swoho vhele u tolovele ku criticize na mina tshama ni byela vanhu ku lexi nga riki na xona ka government khalanga na vayingiseli i 5-star hotel liya loko u etlele n'wi vona ka yona loko yi hala mara loko swi ta ka ti-actual service ya ku munhu a hanya hi na swo hinkwaswo leswi lavekaka a hetsele wun'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kanakana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hani se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriweni a hi swa tivhoti hawu phela nkinga ya kona ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha hi nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi hi ku se hi ya voti hi ta qhubeka until 29 in fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet ku ta hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba a ku na vacuum loko hi hete sweswi na hi vota in 10 days hi vulavula sweswi loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha a hi nge stop ku tirha hi ku hi mhaka ku hi swi toloverile leswo swa mavhoti hina kuma swa ku hi nyanyuki hi responsible vanhu va ku ya teka swilo kahle hi yima swilo swi hela ku se hi hetile se hi swi vulavula loko se hi hetile swi heta a ta mahlweni hi endla hi tirhela vanhu va ka loko u pfuka xibedhlele ku pfariwile va ku swa ku ka votiwa mundzuku u twa ku yiniwe khalanga vanhu va fa hi ku ha yimele tivhoti a swi tirhisi swona sweswo hi yo mhaka hi ta tirha up until the last day na after until ku nghena yin'wana cabinet u tani vita hi MEC na ri nkarhi se u votile hi ti-29 na ha ri MEC ku a ku se va na un'wanyana lo nga nghena MEC ni me ni parile ni khezile khense ngopfu khalanga na n'wina vayingiseri va Munghana Lonene a khensa MEC Sasekani Manzini u fambise sweswo weri 0860 002 good enough hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela Kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho
That's one of the club bridge DP. That's one of the figure kwele namgeni kuyiqula njani. Seso banga singabina chisaka rais DP. Ashide hangi sifuna lokushose kuwa wrong kuta humamboda. Kuri kuyilanga sweka ngasweka wrong. Now why NHI ukahle DP? Matiku inkwama maitri motala moninga ninga kumatiku inkwama. Matiku yotala yayitrisa ni yayitrisa kahle. Hina saona lokuri kumseku wa xona xisakana lexi. Eka sweka mboda. Vatirhisi va nawu lowu NHI. Loko vo ka va nga wu implement kahle, wu fambelana ni ti va nyika xikombiso ya RAF for an example. Yeah. I ntiyiso ku ta huma mboda. andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Ebo yele menshiro Munghana Lonene FM ntere ilaba kuba ibula na tatana Good Enough Mashego ibula na bona laba ipfuna ku twisisa makale kantswa ngopfu hi tlhelo ra swa tipolitiki hi kumikare hinkwayo loko hi ri ka Munghana Lonene FM hiri La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Good Enough Mashego mhleri wa tipolitiki ibula na yena hi twa ku swimhaka letiwani ti nga va ti ri ta tipolitiki ke loko ni vutisa MEC Sasekani Manzini kwa mo vona ku se ka votiwa ndzhaku ka vhiki leri tako va ku hina hi le ku tirheni a hi na mhaka ku sele masiku mangani ku ya votiwa hi langutisa wona sweswo hina ho tirha n'wina mi vona yini tanihi vahleri va tipolitiki. Good Enough Nhlekani. Good Enough Nhlekani. Nhlekani Brapet na vayingiseri va Munghana Lonene minjhani? Hi pfukile minjhani na? Ana menfukile. Aya khensa swinene. A ni ka ni vulavula na MEC Sasekani Manzini sweswiwani loko ni hetisela ku vulavula na vona ni va vutise xivutiso xa ku timhaka letiwani ta ku sayiniwa ka nawu mbisi luwa se wu va nawu wa NHI sweswiwani a wu le ku fambeni ka timhaka to gangisa tivhoti na va ku hina sweswo hi langutanga swona hina hi languta ku hi le ku tirheni ha ri MEC ku fika ku hlawuriwa se hina hi va ku tirheni loko se ku tirhiwa ho tirha se ni nge n'wina tanihi vahleri va tipolitiki mi vona yini loko xiyimo xi tetani. Ku na defect timbirhi kwala Brapet. Xa ku sungula ku vulavula i nawu leyi kumbe leswi xilungu va ku na green paper swi sungule i 2011 ene hinkwerhu ku laveka tsundzuka ku ri nkarhi leyi ANC khome conference ya ku hlawula hi 2007 lokwani ku vulavuriwe hi mhaka ya national health insurance ku ri a yi laveka hi nkarhi leyi mara hi swi vonile ku ri endzhaku kwalaho i nkarhi leyi a rhangela Jacob Zuma a vulavuriwanga ngopfu so mara i 2011 hi nkarhi leyi ku yiwa ka ANC conference 2012 ku ve na white paper kumbe leswi ku ve na green paper leswi va ta ku i concept document laha va vulavulaka kona ku laveka ku endliwa yini. Endzhaku kwalaho ku hume leswi va ku na white paper kumbe discussion document lava va kombelaka vanhu lava tivaka swin'wanyana ku ri va ta vulavula ku ri va lava swi famba njhani. So hi nkarhi leyi se ku ri bill kumbe ku ri ku nga savi nawu ku ri bill ya ku ri yi famba laha ka vanhu lava vulavulaka sweswi va ti-pharmaceutical va ti-medical aid na van'wanyana va yile le ka ku vulavurisana na mfumo va ta byela mfumo ku ri vona va yi vona njhani mhaka leyi va yi nyika mianakanyo wa vona. So leswi va swi vulavulaka sweswi hi mhaka ku ri leswi va swi vulavuleke leswi swi taleke ku ri ku laveka swi nghena ka national health insurance a swi nghenanga na ku ri sweswi leswi swi endliwa ku ri ku laviwa ku kuma tivhoti hi mavhiki mambirhi la taka. Swi nga va swi ri ntiyiso ku ri ku lava ku kuma tivhoti mara leswi ku laveka swi twisisiwa hi mhaka ku ri munhu loko a ri laha patwini u fambaka hi yo muvutisa hi mhaka ya national health insurance a nge swi koti ku byela ku ri national insurance i swilo yini. Nakona loko ANC yi swi endlela ku vhota swi ta vulavula ku ri yi ta vaviseka ngopfu ka vanhu lava ku ri hi ta ku ti-middle class lava ku ri va na ti-medical aid ku ri va nge rhandzi ku ri loko va ya tle ka tibedlele ta vona ta private va kuma ku ri ku na vomanana lava ku tala ngopfu laha ku va ku na switsongwatsongwana leswi sa ku ri ta kuma swi rila siku rinkwaro. So ku na politiki ku na ku hlawula mara swi nge tirheli ANC ku ri national health insurance yi fana na Bela Act i swilo swa ku ri vaakatiko va la Afrika-Dzonga va ku tala ngopfu lava votelaka ANC lava hlalaka ANC va nga swi twisisi sweswi va nga swi voni na loko vulavula hi so ku fana na ku ri a vulavule nchumu. So ku na ku vhota hi mhaka ku ri tatana Ramaphosa a nga lavanga ku yingisela vana ku ri a fanele a sayine khale hi nkarhi leyi wa state of the nation a vulavula ku ri a nga voni ku ri ballpen a yi le kwini so mhaka ku ri u kume ballpen a yi tolo
swi nga komba ku ri u lava ku kuma ti-vote ta lava tivaka leswitsongonyana hi mhaka ti-health insurance na ti-medical aid mara swi nge pfuni ka vanhu lava ku ri a va twisisi ku ri loko vulavula hi national health insurance vulavula hi xilo xa ku fana na yini. Se loko ku ve xiyimo xi titani swi teke 20 kusuka hi 2011 ku fika sweswi ku nga ku tlula 10 ra malembe ku ku vulavuriwa hi swona mi vona onge ti ta hetelela se hi suka hi ya ka swibedhlele swa xiyimo xa le henhla kumbe vukorhokeri lebyiwani byi fikelela kahle rini a hi ngo to hindza minhlawulo yo tala ha vulavula hi wona NHI leyi. A ndzi voni leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga sweswi na mali ya ku rola out NHI hi ku ri lava vulavulaka tibiliyoni ta ku tala ngopfu a ni voni ku ri ta va ko i mhaka ku ri loko u ya ka tibedhlele ta mfumo ku fana na vo Mapulaneng hospital u ya vo Tshilidzini le Thohoyandou u ya vo Venda u ya le Tintswalo la Akhonuku kumbe tibedhlele tin'wanyana loko o languta miyako ya kona kumbe infrastructure ya kona yi komba leswaku mfumo a wu cheli mali ka infrastructure kuma ku tibedhlele a swi koti ku tirha sweswi loko u ya tibege ta ku fana na Mapulaneng va nga swi koti na ka ku nyiketa mirhi va ta ku tsalela papirana ku ri famba u ta ti xavela mirhi wa wena le ka ti-pharmaceutical company so mfumo u tikombela leswaku a swi koti ku manager tibedhlele ta wona kumbe system ya wona ya tibedhlele so na mali ya ku fambisa NHI ku fana na mali ya NSFAS hi nkarhi leyi tatana Jacob Zuma ta vula leswaku ku ta va na free education a ku nga na mali so a ku laveka ku ri mfumo wu ta kuma mali kun'wanyana na sweswi mali ya NHI kahle a yi kona loko yi languta mali ya ku ri i collectiwa i lava va SARS lembe na lembe i languta ku ri a ku na vanhu va ku tala ngopfu lava tirhaka lava ku ri mali ku ta tekiwa mali ya le ka SARS so a ku na mali so hi leswi swi endlaka ku ri ku nga twiseki ku ri munhu u ta swi kota yini n'hweti letaka ku ri a nghena le Maputo hospital le Phalaborwa a ta kuma ku pfuniwa kumbe njhani mara leswi i faneke twiseka ku ri ku sungula sweswi kumbe malembe mambirhi lataka ku ta va ku na ti-contest kumbe ku ta yiwa le court ngopfu swi ta hela le ka constitutional court ku swi ta tisiwa ku ri i ndlela leswi fambisiweke hi yona hi mhaka ku ri national health insurance yona i ri nyanakanyo wa mfumo i swilo swa kahle ku ri ku na matiko 28 ya wona la a ku ri ana national health insurance ya ku fana na vo Austria vo France vo Germany na vo United Kingdom ku na vo National Health Service na Cuba na yo kusungula khale 1959 ina national health na vo China na vo Russia na health insurance la Afrika-Dzonga maka ku ri i fambisiwe njhani na ku ri ku na vanhu la va vulavanaka va ku ri va na privilege fana leswi vulavuriwaka hi vanhu va ku fana na vo Sasekani na vo Mike Manzini na van'wana ku ri vanhu lava rilaka ngopfu hi vanhu va ku ri voho va enjoya privilege ya ku ri va swi kota ku famba xibedhlele va ta khomiwa kahle mara u kuma ku ri vanhu va ku tala Afrika-Dzonga va swi koti so mara swi ta teka malembenyana a ni voni ku swi sungula ku tirha sweswi ku ta va na ti-contest ta ku tala leti court ni pfuna ni ku twisisa la good enough ku i timhaka ta swa tipolitiki loko munhu a fananisa leswi swi lava ku endleka ka NHI na hoyi leyi nga koho ka swiyenge swo fana na va NSFAS xikombiso ka hoyi leyi nga koho ku fana na le ka road accident fund ku va se hi nghenisa na kumbexana van'wana va nga tlhela va yi tsatsamisa va nghenisa na va Eskom kambe hi ku hi lava ku nghenisa na NHI leyi nga ta laveriwa ti-board members na authority a mi ngo to ya xibedhlele kwele xexi mi nga ta xexona mi ku muAfrika-Dzonga mi lava ku tshunguriwa va ku hayi n'wina va NHI panani mi yimenyana hala mi vona swi ta fambiseka swilo leswi langutani NSFAS namuntlha sweswi hi vulavulaka a ni tivi ku sweswi xiyimo xi njhani kambe ka ha ri na machudeni lama va nga swi kumaka mimbuyelo na tihakelo teti va nga va ka va tshembisiwa swoho eka tiyunivhesiti to hambanahambana langutani road accident fund yi tlhe yi hlaseriwa swihehlo swi vula ku ri yi tlhe yi hlaseriwa na hi va lava va tirhaka kwala ndzeni va languta yin'wana tindlela ta ku kumbe va nga ti vuyerisa njhani se xivutiso i ku loko se mi nghenisa 300 billion ku endleka problem Brapet a hi mhaka ya NHI kumbe mhaka ya road accident fund kumbe ya NSFAS i mhaka ya vanhu lava fambisaka mfumo sweswi ku ri ka vurhangeri bya vona ka vanhu lava va rhumaka ku khoma kumbe laha hi xilungu va ku lava va deployaka va ri makhader loko va nga endli kahle loko va yiva mali a ku na leswi va ku na consequence management so NHI loko yi teka yi nyika vanhu va ku swi kota ku fambisa swilo yi nga tirha kahle 600 billion leyi vulavulaka yo yi nga kota ku famba kahle hi mhaka ku ri ku ta tisiwa ku ri ku laveka i va le kwini
languta mhaka ya NSFAS sungula vanhu va ku tala ngopfu va tala ku ri NSFAS i swilo swa sweswi i swilo swa ANC a ku na swilo va ku yi testa before NSFAS mara testa a yi ri kona a yi swi kota ku tirha i mhaka ya ku ri a yi ri le ka Department of Education before va ta endla ku ri ku ta va na Department of Basic Education na Department of Higher Education so loko se ku va na Department of Higher Education u kuma leswaku laha ka Department of Higher Education na capacity ya ku fambisa NSFAS u nga yi kumi yo hava so ku va na ti-board so loko ku endliwa swilo swa ti-board i laha ku maka kona ku va maka ya corruption ku ri loko se ku na ti-board appointa minister to appointa vanhu va yena ku ri va famba le leswi vulaka ku ri loko ku na ti-tender ta ku disbursa mali ta ku nyiketa mali ta ku fambisa mali yi ta nyikiwa vanhu lava ta swi kotaka ku fanda a political party ya minister so na sweswi loko u teka NHI mhaka leri ka hi mhaka leyi ndzi ku ri ku na 28 ya matiko la 28 ya matiko la kumaka kona ku na NHI hi vito rin'wana kumbe va ta ku NHS kumbe va ta ku Medicare kumbe va ta ku yini la u kumaka ku ri swi famba kahle mhaka ku ri swi fambisiwa hi board ya ku ri i vulavurisana kahle na department kumbe u kuma ku ri department yi swi kota ku fambisa mali leyi yi ring fence va va na yo laha ka yo va swi kota ku yi disbursa a yi fambisi vanhu va ku tala ngopfu so swilo swa ku tala la Afrika-Dzonga leswi endlaka ku ri va nga tshembi ku ri NHI yi ta tirha i mhaka ya corruption ku ri vanhu lava khomaka swilo leswi va yiva NSFAS a yi ri kahle yi ri testa sweswi yi khomiwe vanhu va ku se ku na ti-board ta ku ti-appointiwa ti-minister vo yiva ene loko va ku rhumile ku ri o khoma va ku cater deployed a ku na consequence management a ku na case ya ku ri yo yiva mali u kuma ku ri va ta koho se munhu leyi u le court u khomiwile hi mhaka ku ri a wu rhumiwile hina yi ri vaakatiko va Afrika-Dzonga a yi tivi ku ri va ku rhume yini kumbe va ku yive ku ri va ku rhume ku ri famba u ta yiva so loko u yivile a wu endlanga swilo swa ku biha ka vona ni sa le makumenharhu wa second good enough mashego xivutiso ku ta va ku loko ku ve ma swi tiva ku okay kumbexana loko yo va yi ri mavokweni ya lava yi nge vi kahle mara yona yi nga va kahle loko yo va yi ri mavokweni ya van'wana hikokwalaho ka yini mi nga byeli vavhoti sweswo mi ku hayi n'wina vavhoti hayi va yi sayinini kambe hina hi vona ngeti yi ta va kahle loko yo va yi ri mavokweni ya lava hi ku lavawani va na leswi na leswi na leswiya ku tlula ku haya yi nga tirhi a ni ri i nkarhi leyi ku ri discussion document ku ri bill hi leswi swa ku ri va ku tala lava kanetaka ngopfu va vulavule so ku ri ni NHI loko yi nga va koho ku laveka i va leyi yi nga vi laha so lava va kuma leswaku vo ANC na van'wana va lava ku ri va laha yi ta va na board va ta swi kota ku va ta yi fambisa njhani so hi leswi va lavaka contesta swo khona a voni ku ri va lava ku contesta concept manakanyo wa NHI mara va lava contest ku ri i ta va yi ri le ku ri ta fambisa mali ta fambisa njhani leswaku leswi swi vulaka ku ri tibodokodela va ku tala va ta famba swi nga endleki kume ku ri loko mali ya fund leyi famba kahle a ku na ku ri ta dyiwa u nga tivi ku ri Jemani dokodela un'wana wa le Eastern Cape va ku ri a nga alafanga munhu mara u kuma ku ri Jemani so hi leswi va ta contesta swo va ta kaneta swona loko va ya le court good enough mashiko nkhesil swinene a ni kha ni byela ncindani ku i good enough mashiko i n'wana wo rhandza swidloko swo fana na leswiya swi va Castle Mathale va Bekitele mara hamsetani khesiri good enough hlayisekani inkomo good enough mashiko i fikisa ka minete ku bile awara ya n'we hi kumeni mahungu misava na tatana Justice Mashimzi ya tana na leti nga emihleketweni ya wena hintwa Afrika wa vulavula a ku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela migcineri nguteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hintwa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula
ivi dokodela Kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho. That's one of the club bridge DP. Ngopfu leswi va nga byeli ku mali leti a yi kuma kwini. That's one of the fika kwele nambyeni ku yi tlula njhani. Sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi DP a xi dehangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbota. Ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong. Nawu wa NHI wu kahle DP matiko hinkwawo mo tala ni nga ku matiko hinkwawo. Matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle. Hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbodza vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni ti va nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbodza. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Ku hambana exikarhi ka milorho ya wena na ntiyiso i ku va na xivindzi u va loyi lavaka ku va yena u endla leswi u lavaka ku swi endla. Ku hambana exikarhi ka milorho na ntiyiso i ku tiyimisela rito ra wena ri nga tisa ku cinca i mfanelo ya wena ku va na vuyimeri bya kahle. Ku hambana exikarhi ka milorho na ntiyiso i ku tiva leswaku u na vulawuri bya kahle ku va na ntshunxeko lowu u wu lavaka wu humelela wu va wa ntiyiso u fana u ya hlawula laha u nga titsarisela kona hi ti 29 ta May 2024 i ntshunxeko wa wena wu karhi u tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education. Kandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ehlekana Butpet na vayingiseri mina mhaka ya NHI ni vona i ri mhaka ya kahle ku endliwa hi mfumo wa hina kambe xivutiso nkulu hi ku nkarhi hinkwawo lowu a ku yimeriwe yini. Mfumo wa hina loyi u tsandzeke khale ku antswisa matirhelo ya hina ya swibedhlele va xava switirhisiwa leswi a swi laveka a va ta ku byela hi tibajete va ku byela na hi mali va tsandzeka na hi ku fikelela xiyimo xo fana na xa ti-private hospital va tsandzeka na hi ku qacha lava va madokodela lama a ti-specialist kambe sweswi hi kona va va la ku ringanisa swilo vona ku ri i nge va hi endlerile ku ri ti-public hospitals swibedhlele leswi wa hina leswi wa mfumo swi fana na leswi wa private a swi tsandza kwihi. Hi kona mhaka leyi taku Butpet na khensa. Aye ihlekane Butpet mina ni vona NHI yona yi kahle a yi na problem i ku xana yi ta khavhara na vanhu lava tshamaka eka ti-deep rural areas na munhu wa ku tshama ka Matiyani loyi a rilayaka ka vukorhokeri bya le ka Malamulele loko a lava ku ya a Mediclinic Zanini i ti-kilos tingani u qacha movha wa hakela ku na swin'wanyani a va fanele va tshama swi langutisa ku ri radius ya pfumela na ku na vanhu lava tshamaka evuswetini va swi lava ku ya ka ti-Mediclinic mara a va nga swi koti ku fikelela va tshama a kule loko va lo rhanga va antswisa swibedhlele leswi nga kusuhani na vanhu lava va nga swela ku sungula vo fana swibedhlele swa Malamulele a Khensani vo Donald Fraser vo Siloam swi va na tlilasi ya ku fana na le ti-Mediclinic a va ta va va tirhile ngopfu la vanhu va tshamaka lomu ya kule hi vona va nga ta safara ku tlula va tshamaka madorobeni na lomu yani ka swidorobana leswi nga na ti-Mediclinic kusuhani. Hayi Butpet na mumulerisi Butpet ni tsaka ngopfu ku masiku ya ku vota se ma tshunelini ni vela ku tsundzuxa vanhu va ka hina ku va ka hina loko hi heta ku vota a hi endleni ti follow up a hi landzeleriseni hi swi tiva ku i mani loyi a nga kwini ka vanhu lava hi nga ta va votela hi ku ya hi swiyengenge swa vona a hi swi tiveni ku i mani loyi a hi tiselaka vukorhokeri bya so i mani loyi a nga ta va endla yini njhani hi ku ina hambi vu votele ANCDA kumbe EFF yaleyo a swi kahle ni vona swi nga tshamisekanga ngopfu leswo swa ku loko mati ma nga humi hi ku ANC hi fanele hi swi tiva ku ANC yi veke mani ka ndhawu ya so na so ku va a hi tisela mati EFF yi veke mani ka ndhawu ya so na so ku va a hi tisela vukorhokeri bya so na so na so a hi swi tiveni sweleswo hi swi landzelelisa hi kota ku loko ku ri na tinkingha hi swi tiva ku i va mani lava faneleka va responsible inkomo. Kamoto minister wa vulavula la
Manana Manzini. Sweswi me a health center yin'wanyana kwala ka ndhawu leyi ni tshamaka ka yona. Ni fika ni va byela ku ndi na xilondza. Va ni nyika maphilisi va ku maphilisi ma xota. Ku laveka murhi wa ku tota, murhi a va na wona. A ndzi swi twisisi kahle loko minister a vula ku leswi swilo hinkwaswo swi koho swi tshamisekile. A ni nge ti vuli vito ra mehe kambe vo tala lava tivaka voice ya mehe va swi tiva swa ku munhu loyi a vulavulaka laha i mani. Sweswi ndi ya ka yin'wana tliliniki ni nga rhumeliwa hi mun'wana a ri muongori ku famba ka tliliniki yo karhi nkarhi wun'wana u ta humelela. Inkomu. Ihlekani Buthphethe muhumelerisi. Mina ni vona ku nawu lowa wu ta hi ndlela leyi sweswi va vonaka ku ya tivhotini kumbe ya ku vhoteni. Ni vona nga ku i ndlela yin'wana ya ku campaign lesi va yi tisaka va government kumbe va ANC. Mhaka leyiwa a yi fanekele va yi tise ku nga se fika nkarhi lowu nga ka wona. Hi ku hi ve na ntungu wa COVID-19 la tikweni ra hina wu hi onhele ngopfu, u onhe swo tala ngopfu. Ku na vo tala va ku luza vutomi hikwalaho ka ntungu luwa. Wa va nga wu tisanga hi nkarhi woluwa ku va ta ku pfuneka na sweswi va ri 4 years leyi va hlaka yo Buthphethe le kule swinene. Mange ku riswa ku Chetnbek Nkomo. Hayi muhaxi, mina ni xikala vito la Dan Village. Nawu lowu nga sayiniwa hi President Tolo wa National Health Insurance. I mhaka ya ti-election muhaxi, a ku na swin'wanyani. Swilo swi le ku cinceni hi nkarhi wa ti-election. I wish ku lembe na rin'wana ku va na ti-election because hi vona migingiriko ya ku hambanahambana, hambi ku ri gezi a ra ha fambi. Swilo swi le ku endlekeni hi nkarhi wa ti-election. Na kwala Dan Village ku na patu rin'wana ri teke malembe ri nga khuleriwi le kusuhi na xikolo xa Magoza. Sweswi ri khuleriwile ra famba. So hinkwaswo leswi i swilo swa ti-election. Va vona ti-election ku ti fikile na ntshikelelo. Na Zuma loko se a ri term ya ri kusuhi na ku hela u vi a sayina free education, mara that free education vana va le ku xanisekeni because NSFAS a yi le ku sapoteni. So i swilo swa ti-election muhaxi. Lava ku ta tiva ku u ze u nga ringeta ku lava ntirho hi ku applya ke. A ni ngo kun'wani ve haplakana masiku lama hina van'wana hi lo hoxa pasi hi darata iwa no tanani mi ta tirha sweswo swo taniya. Vubihi lebyi ni nga hlangana na byona hi timhaka ta ku apply online hi loko te ku laveka ti-admission fee. Ntirho lowu mina ni wu tirhaka sweswi wo fambisa vapfhumba ni wu apply online. Swi ya hi laki ku u applya u kuma ti-scam u applya ku va ri swa vanhu va kahle. Loko ni ri kwala ka interview ne ku ni swi tivisa ku ni nge tekiwi a ni dyondzisiwa ku ti xavisa mina hi nexe ne ku nga se ku va na ti-results ni byeriwa ku hanya well loko a wu ti xavise hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a wu ta va tekiwini. Yes man ta ni vheni wa ku tsaka ku ngo na swimovha ni laha handle njhe ma hakela kwala 2 to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM Magombandlela. La ku ta ri mingisiro Munghana Lonene FM 17 ntsena yi bela ora ya 13 nongona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Magombandlela. Hi tere la ku lamuka timhaka ta vugevenga sweswi kambe ke hi nga sendla tani va ni ku tsundzuxa ku na nongona ku hlawuleka namuntlha la ka ntlhanu timinete ku bela ora ya mbirhi laha ku nga ta va kha ku xiximiwa na ku tlangela vutomi bya nqambi nsini leyi nga hetlela vurhongo lebyikulu manana Rose Baloyi ya hi va nga ta va ri kola va ta va nongonoko wa Dzumba na mina va ta va kha va mi tisela nongonoko lowo hlawuleka hi ndlela yaleyo ku xixima nsini ya hina hi ndlela yaleyo kambe ke na hina hi vula tani hi ri va ndyangu na maxaka swo lava hi languta a hosini hi tiya hi nkarhi lowu wo tika se nongonoko lowu u ta va ri kona sweswinyana u nga ri khale hi ntlhanu timinete ku pela awara ya mbirhi laha mi nga ta va kha mi twa to tala hi vutomi bya nsini leyi na leswaku ntirho wu ta fambisa ku yini ni vulawo wa ku va yisa ndlwini ya vona ya leyo hetelela. Se tani la vulavula namuntlha hi languta ka timhaka ta ku ku na xiyimo laha xa ku maphorisa va khoma ivi loko va khomini ku ya kumeka ku khoma kokoloko va hetelele va
va khoma kambe va tengisiwa ku mi khome munhu wo ka nga ri yena ma hi kolota ma tsundzuka loko ku khomiwa kulukumba luwa wa misisi liya ya xirasta loko ku ehleketeriwa ku hi yena a nga khumbeka ka ku dlawa ka Senzo Meyiwa malembe ndzhaku hetelela wa hoxa xikoxo nkulukumba luwa ku hey mina vangele mahlo laha mina nghenisela swilo swo ka ni nga swi tivi se hi swi ringanisisa ku yini ku maphorisa va le ku khomeni hi nkarhi vaaki va nga se hela mbilu kumbe va le ku hlweleni vaaki va ze va hela mbilu kun'wana va hetelela va khoma kuvi munhu loyi va nga n'wi khoma va nga fanela va n'wi khomini hi pfuke mixo wa siku ra namuntlha ku duvuriwe van'wana va lava nge va ehleketeleriwa ka timhaka ta ku tlhakisa timovha leti to rhwala mali hambileswi van'wana va nge le ku vutiseni ku loko va ze va duvuriwa a swi talangi vona video ya loko ku sungula luwa un'wana a duvula wo tala ku vona loko se va duvuriwile hi mpelampela vo duvuriwa hi mhaka ku va sungule va duvula kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano hi van'wana ku heyi ku hava munhu a nga pfukaku hi 2 nampundzu ya teka ti-video loko vanhu va twa swibamu swi ka swi bulukabuluka vo vhe va ya mahlweni na ku ti khiyelela lava nga kona se a hi ku timingiselo wa mina ku ri yini loko xiyimo xi te tani hi ka hi lwisana na timhaka ta vugevenga hi tlhe hi landzelela na liya yi nga vuriwa hi un'wana mingiseri tolo ku swi tlha swi durha phela Afrika-Dzonga loko sweswiwani no yiva mbuti ku ta va ntirho wun'wana wukulu ngopfu swi nga ta lava timali to hindza na mbuti liyani nga yiva se van'wana va ku a hi mhaka ngopfu ka ku swi durha mali muni kumbe ka swi durhi mali muni kambe i mhaka ya ku ya leswi nge i principle maendlelo ku swi fanele swi tiveka ku na nawu ku durha mali muni kumbe njhani i yin'wana mhaka ya njhekanjhekisano wa siku rin'wana se yaleyo mhaka mingiselo ra mina hi ku twi eka 0860002543 ta famba swi ngo fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu hikokwalaho ka ku tala ngopfu ka mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso na vuxisi minkarhi yo tala hi nga ya kwihi ku ya kuma mahungu yo ka ya nga ri ya vuxisi eka xiyanimoya lexi rhangaka emahlweni hi mahungu na vuxokoxoko bya ntiyiso ku tlula 30 wa malembe hi ri karhi hi fambisiwa hi matikhomelo ya swa vuhaxi ya BCCSA naswona ha tinyungubyisa swinene hikuva hi ku avela vuxokoxoko lebyi tshembekeke u nga pfumeli ku amukela mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso na vuxokoxoko bya vuxisi lebyi hangalasiwaka online xiyanimoya xi landzelela ntiyiso na ku lwisana na vukanganyisi kusukela ekusunguleni hungu leri ri tisiwa eka wena hi va National Association of Broadcasters 0860002543 wo sungula hi loyi mingiseri nhlekani ya aka ha ri na munhu la 0860002543 a hi ku timingisela me ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ku mhaka hi yo yaliya ya ku se hi lava ku tatwa wena hi twa ku we n'wangulo wa we ka timhaka leti hi bulaka ha toho hi wihi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula a hi amukeleni loyi mingiseri hi twa nhlekani ayo mijani botkete hi pfukele minjhani papa hayi vatomi mina sasikoma khuvelela ka hlawula na ku nghena ka leya vugevenga lebyi byi nga hi xiswona la South Africa na mi twa loko mi ku ku ve na loyi a nga za khomiwa i za pfaleriwa la Boksburg na mina hleketanyana ka ku dlaya ka Senzo Meyiwa so la hikwalaho ka yini Mr President va nga sayinilangi ya ku ri xibamu xi va na nawu makhomelo ya xola ku fana na tiko ra le Botswana ra ku ri xibamu phela a xi khomi wun'wana na mani so a vona sayinela le hi la Mr President bivota va ta tikuma vona ku dlaya wena xihlangi xa 5 years hi xibamu u xi baha mpamu xihlangi lexani mara teka xibamu a xi duvula hikwalaho ka ni Mr President va nga sayineli ntirho lowuwani xibamu swi tele mi yingisela namuntlha ku ta va na lava nga ta va dlayiwini na mindzuku ku ta va na lava nga ta va dlayiwini mara va swi twa Mr President va yini hi ku vona va na ti-bodyguard hikwalaho ka yini va nga tshiki ti-bodyguard va sungula la Germiston va famba hi milenge va nghena Thembisa va nghena hinkwako va nghena hi milenge va ri 1 va karhi va vulavula hi foni va nga ri na bodyguard hi vona ku ri va nga vuya na yo foni liya na inkomu Nemetrin 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a ni swi tivi ku xi helile kwihi lexiya xitirhi lexi a hi tirhaka hi xo ku xikongomelo xa nongonoko lowu a yi ndhuma a yi runguli la a hi talanga laha hi tiko akaneni hi vulavula timhaka ma vona se loko
munhu a za sungula tiphata kumbe ni ve ni hleketa ku hi xikongomelo va kha va lava ndhuma lava a hi ku wona nongonoko a hi lavi ku duma laha hi lava ku vulavula ku hi pfunana ku loko xiyimo xi titani hi endlisa ku yini ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga. Hi yo mhaka mi kuma ku vanhu vo tala vo nghena lava ti vulavulela va tlhela va suka va famba va tiva hi muhumelerisi ntsena ku va vulavule na mani hina hi swi tivi na ku a hi zi hi lava ku swi tiva ma hi vo mhaka kona kambe hi twi un'wana mingisero 0860002543 nakona kwa Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi lowu un'wana mingisero nhleka hayi khala njani buto mina ipfukile ngovo na mina nipfukile na ku khomete nyanga leya vugevenga man ya kahle loko langutini leya vugevenga loko milawu ya hina ya haya mahlweni yi va hi dewe ka swona a swi nge lunghi kalanga hikuva loko langutini vanhu vo tala va switoko loko vo dlaya munhu o ta a tsamanyana masiku mana nga ta tshama mona jikijiki o ta kuma beli wa vuya futhi a ku vona kha famba kwala switarateni hina van'wana nga hi onhela timbilu ta hina ta vava ma swi vona mara loko ku ri a ma kuma ku xigabo xa kona xa tikanyana a swi ta endla ku vanhu loko va hleketa hi vona ta dlaya ku hi vugevenga a va ta chava so a va nge tshiki ku endla swilo leswi hi mhaka kwini swi tikomba nga ku swi olovini ku khomiwa tlo huma la South Africa ma swi vona so loko kumbexana a vo tshama hansi va sungula ku langutisa milawu leyiwani ku yi nga lunghisiwa kwihi swi hi chavisa ku kahlekahle loko mi twa ku munhu u dlaye munhu hi xipedi a n'wi tsema nhloko i yini sweswo ma tisa ku dlaya munhu se ku tlangiwa swona la tikweni a swa ha chavisi se hi ya kwihi as tiko loko swi ri swona kambe xivutiso ku ta va ku chava mi vula yini ku fane ku chavisa yini sweswo loko munhu o mi dyohela a mi fanelangi mven'we mi teka xiboho xo mhini ya ku dlayeni so munhu a za teka xiboho xo mhini ya ku dlaya swi la ta vula ku wa swi tiva ku hambi o dlaya i ta vuya a jele a tlhela vutomi bya yena byi ya mahlweni mara loyi a nga n'wi dlaya i file swi endla ku yini hi milawu liya wa yi tiva ku milawu leyiwani ya sayita na xigevenga phela loko mo langutisa milawu ya hina mi tshamela munhu u dlele u na ti-right i va na ti-right ta njhani wo yi kandzeli tin'wana ti-right ta munhu u n'wi dlele wo yi sala va na ti-right i hanya kalanga swi make sense a hi swona kalanga swa vava swilo leswiwani lomu hi tshamaka kona lomu tidyoni kalanga hi tshama hi chuwile i swibamu ku ri loko yi ku weekend i huma hi ra Xikwembu na loko u ya hi ra Xikwembu ka chavisa kalanga ku ri swibamu se hi tikhirikete la tikweni kahle ma swi vona mara hina varhangeri lava va swi tivaka ku South Africa yi njhani a va lunghisa va vulavuli nchumu nge vulavuli sweswo na leyi hlangani xa 5 years mbila mi vava ngopfu hi mhaka swilo leswi ya kalanga i nge tekeli munhu movha i n'wi dlayela n'wana kalanga lava vo ti tekela movha yi na insurance vutomi bya hava insurance loko no fana munhu a na ha vuyangi kalanga ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka kambe nawu ko vhela Afrika-Dzonga lowu lawulaka timhaka ta swibamu fanele va na langsese fanele va na yini kambe xivutiso i ku leswi swo ka swi nga ri na tilangsese swona swi lawuliwa njhani ma swi vona se jaji nga ri ku na langsese khalanga swa xavisiwa ene hayi ku vanhu lavakulukumba la ka mfumo wa hina a va swi tivi swilo leswiwani va swi tiva mara a va lava nghenelele ka swona munhu uma nkuma ri na xibamba ka xi le nawini loko se va xi kuma xidlemu va ku swi dliye vanhu van'wana vo talo xi va ka xi suka ka mani ku hava munhu loyi a nga na khampani to endlela swibamu khalanga swilo leswi xavisiwa kwala mahlweni ka hina kolomu tilokixini mara a ku na loyi a nghenelelaka ta vulavula ku okay hi nga endla njhani loko swi ri so a swi vulavuli ku vulavula ntsena u dlayiwe munhu swi helela moyeni u dlayiwe munhu ku ta dlayiwa vanhu va nga kha swi helela moyeni khalanga no hi swona a mi ri na Robin la Proximol City swona khalanga but Robin khetseli swinene nkarhi wa n'wina khensa swinene 0860002543 a hi ku twi na wehe mingiselo mene nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba njhani nhlekani aye buti wa mina mi njhani a hlayisekile mi kahle wena hayi kahle mani n'wina mi ri hey la ku tinta yona ya vugevenga ya ku ri mhaka ya vugevenga ku lwisana na yona swi ta tekanyana nun'wanyana wa swigevenga un'wana wa swigevenga no mati mi nghenele nge se heta nun'wanyana wo tirhana na lava swigevenga ne ya so swi ta tekanyana hi mhaka ku vone mi nyingeta scenario nyana yin'wana na tshama ya hlangana na yona kwala a ku tirheni nte loko ni kha ni tirha siku rin'wana hlangana na movha xitarateni sungula ku yi suspecta ku swi nga nga ri swa n'wanchumu swo fambisana na vugevenga so mara in a distance nyana a ku ri na movha maphorisa yi ri kona nte loko ni yimisa movha leya maphorisa yi reverse
loko rivele la ku fanele ku fetha va fika ka hlamusela hayi swin'we u famba na vona so tanihi ti-colleague ku byela ku no it's fine se mara ka transmission leti ti ri kona loko ni vulela timhaka ta vugevenga nge ti heti timhaka ta ku transportiwa ka swibamu timhaka ta ti-heist na yini ku boheka ku va na munhu laha faneleke a va involved un'wana laha tivaka swin'wana nchumu concerning mhaka leyi swona so dasana ku swi ta tika ku ri hi nga lwisana na byona ntin'wanyana swin'wana na vulavula hi ku lwisana na crime a hi fanelanga hi langutana na specific people loko hinkwenu ka hina u tiyimisele ku hi lava ku lwisana swona you can come right kambe loko hi nga languti maphorisa ivi hina van'wani phela hina van'wani hi hlupha hi ku van'wani hina ximbilwambilwana se loko hi n'wi vona hi n'wi kuma a ri xigevenga kumbe a ri khamba kumbe yini hi ta n'wi nghenisa la ivi loko hi n'wi nghenisa la n'we mihlemi vuya futhi mi ku hi teka na wu veka mavokweni ya hina and it is that's why loko se hi fana hi landla justice i problem mina u fana na mina ni na yona this thing ya ku nkarhi wun'wanyana mi ta kuma mi ka situation ya ku ku dlayiwe munhu nkarhi wun'wana ni nga tirhisa personality ya mina ni huma then ka uniform the way swi nga xiswona mara hi ku landzelela justice swo vuya ka ku va ra ku na vumbhoni bya enough ku munhu aloyi a nga tshama jele ku ve ku mina ni nga fika ni n'wi kuma ni kume everything ni tsala na le ka docket ku ri ni n'wi kume ne 1 2 3 4 5 6 but justice loko yi ku a yi n'wi voni ku a ku na proof ya enough yi n'wi tshika home se ku va na mob justice nemetweni yeah mina ni khensile ku mi teka xiboho xa ku na n'we mi nghena hi ku ka vula minkarhi yo tala ku vulavuriwa vugevenga ko langutiwa n'wina va twa hayi hi vo lava va na vukungundwani ngopfu vanhu lava va ndla yini kasi ku na vanhu va nge le ku tirheni ku hi teka and a swi lava ku a swi lava ta sweswi ya ntirhweni a swi lava ku crime leyi hela leyi nemetweni votomi enkoma kwa 0860002543 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta emise kwini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kensesnane butphete kuseliwa nkarhi nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi ka mingiseri ka ha ri nhlekani president wa tiko Cyril Ramaphosa u fikile endhawini ya Georgia ka xifundzankulu xa Western Cape vandla ra EFF Gauteng ri khensa maphorisa ka khomiwaka va ehleketeleriwa vambirhi ka mhangu ya ku dlayiwa ka ijeta ni xa ntlhanu wa malembe la mhangu yi nga humelela eSoshanguve ku dlayiwe 11 wa vaaki va tiko ra Nigeria hi nkarhi lowu a va ri kerekeni ka xifundza xa Kano kuma mamangu xitalo le ka awara ya mbirhi na MJ nhlekani Emombela, Kabi, White River na le FM. Munghana le FM. Makombalela. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hintshwa. Afrika wa vulavula. Hi vonini video leyi ya vamanana lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi butphete mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitrateni hi ndlela leyi la ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi bodile le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe kun'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona vuphete hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero yo mungena lona NFM hi kuti mingisero me ni vona tsalo la kusuka ka Andries i huma la a Somerset village a kusuhi na Mkhulu i tirha ka yin'wana ya tibangi la Afrika-Dzonga i ri ka hina khalanga ni twe MEC va kha va vulavula MEC Satsekani Manzini hayi va vulavula and both here na Limpopo MEC of Health they are hard at work and focused. All right. I think I'm training n'we miri yini le vulavuleni timhaka ta vugevenga la ku loko xiyimo xi te tani
hi huma njhani maphorisa o ve makhoma n'wini mi tlhe mi nga khomi vona vanhu lava va fanele va khomiwa hi yo mhaka va ta ku hayi mina ni la ku rihisa mfumo ni hlekani Botkalanga papa tele ku tikeni a ni tshembi ku tiko ra hina kumbexani mfumo wa hina wu tiyimiselini ku hunguta vugevenga ni vulavula sweswi ni phorisa loko mi vulavula hi ku khoma va tlhe va huma kumbe va ku hi khome vona swi ku yini swa vava botpet mhaka ku ku ze ku ba nkarhi I think it's 2 years ago mina na mutirhikuloni hi khoma vahlampfa vambirhi hi yimise movha loko hi yimisa movha ku ripotiwe ku na armed robbery masayiti ya Uvel hi endla leswi vitaniwaku road block check hi pfala movha lowu nga matcha description ya laha a wu ri kona kumbexani laha verini leswi robbery a yi endleka kona movha lowu loko wu kuma hi wu secha hi kuma ku ri na swibamu swinharhu na vahlampfa vangani vambirhi swibamu leswiya swi tekiwini vhele ku ta hi va khomeni swibamu leswi a swi susiwe serial number loko hi va khoma vakulukumba lava swibamu leswi a swi tekiwini swi yisiwa ka ballistic swi kumekini vhele ku vakulukumba lava swibamu leswi hi swona swi nga tirhisiwa ka yini ka armed robbery liya vahlampfa lavawani botpet va nyikiwe bail leswi nga ni va tlhela swi ni yisa moya wa mina wa ku tirha hansi va nyikiwa bail vahlampfa va vheta va minyamalisa sweswo ni namuntlha na sweswi case ya ha ri kona mara vanhu lava fanele ku ya tengisiwa a va kona so a ni tivi ku maphorisa ya blamiwa njhani ka xiyimo swo fana na sweswo ende swi humelela minkarhi yo tala swinene mi kuma munhu na dokete tanihiloko phorisa leri ri nga heta ku vulavula sweswi ri vuleni ku a doketeni i tsali swilo hinkwaswo swa ku munhu loyiwani u n'wi kumeni ku na evidence yo helela ku hi loyi munhu loyi a nga endla crime loko ni fika aka crime scene botpet ni endla sure loko swin'wana ni vona nga ri maybe swa ntlunya ni fonela na lavakulu ka mina va ta ka scene hi fika hi endla leswaku ngo i cordon off of the scene and make sure ku every single evidence it's included ka statement munhu loko se mi ya appear court va fika va n'wi nyika bail ku nyikiwa munhu bail a na hala ku ta kwalaka ku munhu o ka nga ri ku na maphepha wa nyikiwa bail matwa swa vava va nikiwa botpet vanhu va pfumalaka maphepha vahlampfa ni vulavula hi case ya serious munhu u kumeke na swibamu hi va kume na swibamu swinharhu a swi na ti-serial number swi tekiwe ka mani swibamu leswiya swi ni tlherisela laha ka xivutiso lexiya mi nga vutisa nkulukumba loyi n'wina mi ngeteni musi swibamu leswiwani swi rejistariwini yi kona nawu wa ku mvanani na swibamu kambe swibamu swa n'wina a swi vi swi rejistiwini so swi komba ku ri swibamu leswi va hisela va verini xigevenga swi tirhisaka swi kumeka kwini ku a va swi xavi swibamu vhiki leri nga hela kumbe mavhiki lami nga hela un'wana i vulavuleni a ku no swi tekeriwa vona va lava va nga na swibamu swa le nawini vhele xigevenga a xi nge pfuki xi xave xibamu so ma swi vona ku hi tlhelela ndhawu hi minawu leyiwani vanhu va le ku rileni hi vugevenga va nghenini vun'wana mingisela a va va ya timhaka ta ku wa hi nga fani na tiko ra Botswana laha xibamu xi khomiwaku hi munhu loyi a nga lunghela ku khoma xibamu ku nga phorisa ntsena wena mina na n'wina botpet a hi fanelanga hi khoma swibamu hi khoma swibamu sweswi hi mhaka ku a hi hlayisekanga why mi nga ndli ku tiko ri hlayiseka ku vanhu va ta kota ku ka va nga khomi swibamu a Botswana vanhu va hlayisekile a ku na mi ya ku n'wina nga famba mi apulayela xibamu hi mhaka ku mfumo wa Botswana wu ti byerini wu ti yimiserini leswaku hi lava ku va akatiko va hina va tshama va hlayisekile loko se mina ni ya ti xavela xibamu swi komba ku se na swi tiva ku a ni hlayisekanga mi ri famba mi ya ti xavela xibamu mi va na swibamu swa le nawini i yini sweswo ya ene loko mi kha mi vulavula mi kutani le ku ti vutiseni ku ngopfungopfu ka xiyimo xa swo swibamu leswiwani ku loko ku ve ku na matiko lama munhu a nga fambaku na wehi basikiri phorisa ra na xibamu mara i landzelela ivi khi chava yini lexi a Afrika-Dzonga xi nga ri ku kona va ka va chava yini va vuleni un'wana mingiselo a heta ku huma sweswi a ku a hi endleni milawu yi chavisa munhu a ku vi na xichavo ehenhla ka nawu fani nawu wu tiya tikweni leswiya swa ku loko i hleketa ku endla xa rhongo i swi tiva leswaku no a wu nge peleliwi dyambu Elia province ya KwaZulu-Natal General Hlahla Mkhwanazi the terminate ene ku tirheni mizaliwa i va le marito man'wana a karhi a endla leswi mi swi endlaka swa ku vulavuriwa ku rhambiwa va tipolitiki ku ta vulavuriwa ku vaaki va lava yini va expecta yini ka ti-election kumbexana post elections i va le timhaka ta ku a ho tsakisiwa ku duvula swigevenga hi swi heta
we are not trigger-happy as police officers. But when we do our research, you go to the correctional service facilities at the jail. Very jail, if any accommodate us, given us 5,000. Nukumago jail, us given us 10,000. So, Skomo Kare have and now we are given Hina Lashtarate commission on the ground and line at any more police. That's why Lokobateka Sala, Miss Bona Hulu Moon, in a Bukabanga and Africani, Baskawang Nika Bail, Commission about Ahuma, at attend a court at Tayamara. He ended up getting so much cool. She is on the Shifana, which she enter, look by acting like we are trigger happy, but we are not trigger happy. Hey, katika shimo shatika mingsaromeni kama msurtan 0860002543 bari shana wabilela swa ndinda khombo lahla wa dura nakona una swiro swa ndyangu leswi fanele ku switsarisa ndinda khombo lahla wa RFA ku nga RFA funeral cover inhlamulo ya wena u nga tsarisa swiro swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali. Stelis va swi twisisa kahle leswaku a hi tintangha na masandawana kambe va tsakela ku tisa xiyimo xa vona xa vumbirhi kasi ka vuyelo va tsaka swinene enhlohlorheni va rhandza ku bomba hi mikutu na minharhu yo ngetela gotsa leyi i DSTV Premiership hlalela ntlangu wo pfumala ntanga wa ntlangu wa bolo ya milenge eMzansi Stellenbosch FC na Mamelodi Sundowns FC hi Mugqivela wa ti-18 ta Mudyaxihi hi awara 3 ninjenga 3 eka SABC 1 le ka Munghana Lona FM Makomandlela #we love it here i tisiwa ka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. ku yisa vukorhokeri ku landzela swilaveko swa vanhu hi swin'wana swa leswi masipala wa Makhado wu tivekaka hi swona. Leswi swi endla leswaku meyara wa masipala wa Makhado manana Doukas Mboyi va rhamba vanhu eka Imbizo leyi ta khomiwa hi True Worshipers Christian Center Church Mijoroni Kakutama hi Ravuntlhanu hi awara ya 10 nimixo. Tindzawulo ta mfumo ta va ti ri kona ku yisa vukorhokeri eka vanhu. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo tihlanganisa na Mr Peter Mthambi na Miss Rosemary Phaweni eka 015-519-3002. Makhado Municipality ku yisa vukorhokeri eka vanhu i xiboho xa hina. Meyara wa masipala wa Greater Giyani manana Thandizita u rhamba vaaki eka nhlengeletano yo pasisa mpimanyeto wa lembe ximali ra 2024-2025 eka ntirho lowu nga ta va khomiwa hi ndlela leyi landzelaka. Hi ti 17 May 2024 eGiyani Community Hall hi hafu ku bila awara 9 nimixo. Mpimanyeto lowu wu ta haxiwa hi ku tirhisa Facebook ya masipala na xitichi swa vaaki. Vahlaleri va ta hungasiwa hi vuphati na ncino wa xigubu. Vuxokoxoko byin'wana byi na Ngobeni HA eka 083-426-4775 kumbe Chavalala BS eka 083-499-5571. Tsundzuka hi ti 17 May 2024. Eka malembe ya 30 ya ntshunxeko mfumo wa xidemokirasi wu rhangisile dyondzo emahlweni ku ri matshalatshala yo lwisana mintlhontlho yinharhu ku nga vusiwana ku pfumaleka ka mintirho na ku pfumaleka ka ndzingano. Eka 30 wa malembe ya xidemokirasi lama hundzeke ku vile na ku cinca ko tala ko fana na leswi landzelaka: ku akiwa ka swikolo leswintshwa, ku cinciwa ka curriculum, ku phamela vana swakudya exikolweni, ku nyika swo tleketla vana lava fambaka mimpfhuka yo leha ku ya exikolweni swo famba, ku tekela enhlokweni vana lava nghenaka exikolweni swo hlawuleka na ku hangalasiwa ka switirhisiwa swa ICT eka swikolo hinkwaswo exifundheninkulu xa Limpopo. MEC wa dyondzo Limpopo manana Mavhunguri ra Makhanya hi Ravuntlhanu leri ra 17 Mudyaxihi va ta hi teka hi mahlo ya ngqondo va hi tlhelerisela endzhaku loko va ri karhi va hlamusela ku humelela ka mphakelo wa dyondzo ya xiyimo xa le henhla eka 30 wa malembe lawa ya hundzeke. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM Musumbhunuku ku fika Ravuntlhanu endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ku fika awara ya 10 ni madyambu. Hi Mugqivela u kuma minongonoko ya tidyondzo exikarhi ka awara ya 9 ku ya fika awara ya 10 ni mixo. Hi khumba muyingiseri un'wana na un'wana, hambi u mudyondzisi u lava ta rihanyo, swa timali ta vantshwa,
sayense na thekinoloji ta vaaki hi ku angarhela swo tala wenu vativi va ntokoto va kona ku hi pfuna u nga kayeli minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xiyenge xa tidyondzo xa SABC Education, enriching minds, enriching lives. Hirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ila nga kona mingisirome kwa xala nongona kuloti kusukusela hi awara ya 12 kufika sweswi awara ya 2 ni nhlikani ku va ka ha ri nhlikani se loko se hina hi huma ku nghena nongona ko dzumba na mina namuntlha nongona ko dzumba na mina nongona ko hlawula khatanisi swa ni nga ku byela lowu nga ta va wu kha wu languta ka vutomi bya mufi manana Rose Baloyi lava va nga xiyimbeleri nsini leyi nga ta va yi kha yi xixima vutomi bya yona hi ndlela leyi sengwaka yini nongona kwalaho ta kota ku twa ku va ri munhu wa njhani na swo endlwini ya vona yo hetelela va heleketiwa rini tinsimu tin'wana ta vona ti tsakisa swinene letiya ta ximoya hi ndlela liya ya kereke liya ya xizayoni hi swona ne ya sweswo hi ndlela yaleyo na ha ri ku kombeleni ka n'wehe mi kota ku kandziyisa ku a mi kandziyisi va ka Mavalani kumbe va ka Xikukwana lava va swi endlekile a ni nga tshembi mi va kandziyisa mi kuma ku va na risimu ra kahle leri nga ta tlhela ri va vuyerisa na mali kusuka eka loko ro tlangiwa na le ka xiyanimoya ri ta va vuyerisa mali kusuka ka va ka Samro na swiyenge sweswi swi hakelaka loko tinsimu ta vona ti tlangiwini ma swi vona kumbe loko ti xaviwa ti-CD ta vona loko ri ka ha xavisiwa ti-CD kumbe ti-USB kumbe sweswi xavisiwaka na vo va vuyeriwa hi ku na va vona ma va huwisela ka TikTok na yinini kambe va pfuneni va kandziyisa va va na album loko ku ri kona nga yi tivi ni byeleni ke ni nyikeni yona album ya koho ta kota ku yi fikisa ka lava khumbekaka timhaka ta swa vuyimbeleri la ka Munghana Lonene FM kumbe tinsimu kahle ku nga ri vuyimbeleri tinsimu eka Munghana Lonene FM laha va nga ta kota ku va va hetelela va hi tlangela tona hi kota ku twa hi ku vuyimbeleri tinsimu ta voho i ta vuxaka bya vuyimbeleri hi ku vo yimbelela ntsena swi endlekile a ni nga tshembi mi swi endla ntsena loko swi khumba Chiefs ene swi rhandzi Mike Maringa kambe swi ri tani a hi amukeli n'wana muyingiseri loyi 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana muyingiseri loyi ya a ka ha ri kona muyingiseri loya 0860002543 muyingiseri a hi ku twi ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku na nongona ku hlawuleka lowu nga hetelela wu xaviwile mindzuku loyi nga ta va kha ku tisela wona laha ka hafu ku bela awara ya 1 se u nga wu kayeli nongona ku walowo kasi ke ni twa nga ri na lowu na ku heta ku hlayela na wu nga va wu hi khumba mnduku kambe a hi tweni n'wana miyingiseri loyi nhlekani nhlekani buti na vaxomi mpfukeni hi pfukeli n'wina minjhani buti wa mina hi tichomi a khensa buti tete la ku khumba yona leyi ya loko u ri ke ni xitwi kahle xivutiso xa n'wina a xi nga temendeli ngopfu crime a xi vulavula hi ku ku nga va ku ri yini leswi endlaku maybe nkarhi wun'wanyana ku kumeka vanhu va khomiwini va gina va kombela ndliwa ku va ku endlekala yini na ndlela leyi mi fambaka yona na yi tiva butseta i ku xo sungula lexi mina ni xi hleketaka ku xi nga pfuna ku na constitution ku nga vumbiwa bya tiko ra hina vumbiwa bya tiko ra hina loko ni swi landzelerisini ri endliwe hi vanhu na ku twisisa ku nkarhi lowu va nga endla vumbiwa lowu i nkarhi lowu tiko a ri na kurhula loko swi ya aka timhaka ta vugevenga so hi nkarhi luwa loko va endla constitution leyiwani ya hina ku nga vumbiwa lebya hina a va swi langutisi hi ndlela yaleya ya ku na loko ku ta va ku ri na yona buku leyi vanhu va ta hi landzelela hi ku ya hi nkarhi walowa a ni swi tivi loko no tirhisa the wording hi dispensation ya nkarhi walowa wa vona sweswi xivutiso lexi ni ti vutisaka xona hi ku ni yi tiva ngopfu ende na ti-right leta ti nga laha tin'wana ti tlha ti holovisana hi xitona hi swona swi endlaku ku mi kuma ku
kuna munhu a nga khomiwa mara a gina a huma swi nga twiseki ku huma hi ku na ti-rights to tala laha leti ti-rights letiwani ti ya ku ta tekela maphorisa ntirho wa vona hi ku constitution loko yi yimisile siya ku tlha ku va na criminal procedure act yi fika yi khoma maphorisa mavoko loko swi ta ka right to liberty hi yo yin'wana yi vonaka leyi se swi vula yini sweswona swi vula ku ri CODESA leyi nga endla kosi niwani leswaku 80% or 60% ya vanhu lava nga endla kosi van'wani va vona va ha ri kona ni le ku tivutiseni ku a yi revise kosi na kumbe swo endla nga yo dona ku fana na mana hi le matilweni a yi cinciwa yi ta cinciwa njhani mikhamu ku hi yo antswa misava hinkwayo Butpet a ni nga ri kona ku endliwa kambe na miehleketo yin'wanyana swi nga endleka yi hombolokile ni hleketa kosi na hina i cut and paste ya tikhosi ta matiko man'wanyana example Canada ve ri sase ku fana na le Canada mara cheka ni crime statistics le Canada mi cheka na crime statistics la tikweni ra hina swi hambane ku tlambeni ivi mi ya ka training in actual loko ni nge zi za suka laya a ni la kombisa ku a yi revisitiwi kosi na hina yi kota ku tshama hansi ku tlha ku endliwa CODESA yi kota ku zama ku cinciwa ku yi nga holovi na ti-act leti taku ku ri ke ni ti-act leti hinkwato ti languseriwa ku ti fanele ti va kha ti fambelana na yona i xo sungula sweswo xa vu-2 kumbe xa vumbirhi timhaka ta kumbe ni khomeleni mingiselo wa mina xa vumbirhi a hi xiteni andaka loko hi hundela hi swona mumikisele a hi tilulamiseli kun'we ku ya hlawula loko u na malembe ya 18 kumbe ku tlula naswona u titsarisele ku ya hlawula twana xo sungula u lava pasi ra rihlazi leri nga na code pasi ra xikhadani hambi ku ri xitifiketi xa nkarhinyana xa pasi xi lulamile xa vumbirhi i ku ya hlawula laha u nga tsarisela kona xa vunharhu vona leswaku hi ti 29 ta May a ku ngheneleli swin'wana xo hetelela ti tlhave hi zaza ku endlela leswaku u funga eka xibokisana lexi u xi lavaka leswaku u nga onhi phepha ra wena ro hlawula hi rona hi lulamisele ku nga na mina ku ya hlawula hi ntshunxeko wa wena wu vukarhi u wu tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education Munghana Lonene FM magombandlela n'hweti ya May yo tlangela ku velekiwa ka Laduma Hardware ku hava ndlela yin'wana yo tlangela handle ka ku nyika minxavo lowu nga ta ka u nga pfuki u yi vonile nakan'we kuma IBR roofing sheet 0.4 by 6 meters hi 399 rand ntsena 2,500 liters ya Africa water tank hi 2,099 rand ntsena na aircon ya 12,000 BTU hi 5,499 rand ntsena special leswi swa 24 ku fika 31 May 2024 where you save and score. sweswo mingiselo mungana Lonene FM inkahethe mina thi nga seba awara ya 14 awara ya 14 mahungu misava ivi kusuka kona ni ku va na nongonoko luwa wo hlawuleka ni nga vulavula hi wona ra mingiselela layinini la a khatana xa vumbirhi yo sungula veri a hi veni na CODESA xa vumbirhi mi ri hi fane endla njhani la mingisela Butpet training leyi nyikeriwaku maphorisa mina ni tirha na maphorisa kusuka eMvula ku ya fika Wavuntlhanu a court maphorisa ma nyikiwa training yo fana loko va ya training kambe loko va fika a station va nyikiwa ti-sections ta ku hambanahambana va nga fika va nyikiwa section va ku lava i va ka crime prevention for example maybe va dila hi dagga kumbe ti-drugs mara a va na yona specific training yo dila hi dagga kumbe ti-drugs so loko se vona va heta ku khoma munhu a xitaratini loko va fika a stationini as soon as va heta ku pfula dokete a va ha tivi nchumu ku endleka layini dokete liya yi fanele se yi suka yi ya ka investigating officer ku na layini leyi fambaka hi yona so kwalaya ku va ku ri na ku xota ka vumbhoni byo karhi because investigating officer loko ku khomiwa munhu a nga ri kona so loko a kota ku nakona laha ku tiveka ku loko Pat Khalanga a suka a ya khoma Chauke a ku vi yena a dila ku case ya Chauke because loko se docket leyi fambe mandla ma mune loko se ku ya fika la se va fanele ku va vutisiwa swivutiso ku na laha mina ni nga tirha ni fiki ni yima laha ku ya phambini a na ha swi tivi so i xin'wana ni hleketa ku maybe xi nga pfuna sweswo ku loko ri ke ni munhu u vekeliwa ka crime prevention ti tele ngopfu ti-cost ta crime prevention leti a fanele ku undertake a swi twa ku loko ni fane ni khoma munhu a ri na ti-drugs
ni fanele ti-drugs letiya ni namba ni ti pfala a kha a ti vona because mi kuma ku vo tswa va teka drugs letiya va nghena avenini va teka munhu va ku nghenisa avenini then sweswo swi namba swi va illegal from the moment mi khoma munhu yaloyo se ti-loopholes letiya hi tona ti tlhaku ti ya ta vavisa mi kuma ku na claims to tala against SAPS and ti-claims to tala ti va successful so a ni vuli ku training ya vona yi bad mara ku na ti-little courses leti a va fa va ti endla within the SAPS leta ti va ti va pfuna ku a specialize hi swilo swo karhi lava dilaka hi meda swi tiveka ku va na ti-courses to dila hi forensic na meda 99 I think swi nga hi pfuni hi ku hinkwenu hi le nghozini loko mi nga mi vulavula mi kutani le ku languteni ku loko dokete yi kha yi suka ka ncindani yi ya ka khalanga ivi yi ya ka munyingiseri loko mo ka mi nga vi na checklist ya ku dokete leya yi ri na mapeji ya 5 kumbe mi siya duplicate ya dokete kumbe swin'wana swo tanihi na byin'wana vumbhoni byo tlumuriwa kwala ndzeni laha munhu a nga tsala xitatimende xi tlumuriwa ivi loko se xi ya fika hala xi vuya xi kha xi xota loko se xi ya fika ka muyingiseri se xa xota Afrika wa vulavuleni ku tete i ntiyiso sweswo ya hayi no ni mi twini inkomu n'wana cancel botomeni cancel 0860 002 543 awani mi madwa man mo va tivi rito a va dzana ku vo mana va dzana mo va tivi rito loko ku ma va tivi hi swo hi lava ku swo a hi vuli ku mi nga du ani mi aleli ku duma no vula ka kwala ba xikongomelo a xa nongono ku lo i ku va hi kota ku hi vulavula swilo leswi swi pfuna ku miehleketo 0860 002 543 un'wana hi lowu nhlakani hayi bota mina minjhani hi pfukile ku xela n'wina a khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wina buteti tiko leri borile ma vukhamba lebyiwa byi ti nyika matimu kahlekahle ni loko sweswi i xava movha buteti a ni loko i xava movha wa tsaka a fanekele wo rila hi mhaka ku i xava xi nga le i dlayeriwa xona swi vava ngopfu talking from experience swin'wana nkani ya kaya ka laha va ri le kule Maskral loko heta ku hakela tollgate laha ya Carousel i fika i tekeriwa swilo swa wena hinkwaswo emovheni maphorisa a ni vuli ku a va tirhi mara va va ri koho va swi twini na ku kungulela na swibamu mara va chava mhaka ku vanhu lava na swibamu all over bucket swi ta hela njhani swa vugevenga wa ha ri ku na ndhawu yin'wana va rhele a Nicefield i hostel loko wo va tshamini va ri wa ya hara xibamu i 60 rand loko xi ri na tinkulu i xi kuma ya 100 rand i sweswo bucket swi ka swi nga traceki edlero xi nga i chava na ku xava xilo sweswi mhaka wa tekeriwa left and right so loko i navela ku fana na a ni ku na bakili ya kahle liya a wu yi navelo yi vona kaya loko i nghena na yo kaya va ta va ku i vangele swi vulavula laha tikweni ra ka n'wina i ti rhwala hi mpela botpet i teka bank statement ya apply ma ku wa xi rhandza xilo mara i nga swi tivi ku a ku heleni ka nkarhi i ta fela xo xixexo ma twisisa swa tika botpet swa tika ma ta suka ni mi byela ku ri loko no va ni ri na xibamu na mina swa ni kota i nge ni durini munhu hambi i ndzi hleketa na ku ya lava xibamu xa ku huma xa ka xi nga ri na anawini hi mhaka ku hi leswi endliwaka hi swona hi vanhu mi xo ka xi nga ri nawini mi nga pfuki mi xi ringeteni makwavo xi tana mabadi yo tala xi dlele vanhu xi ndle yini hinkwaswo no pima leswi a ni kota ku tele mi nga mi famba na ndyangu wa n'we botet mi ri na vanhu mi helerini i fika loko ni swi hleketa mbilu ya n'we ya vava mara anyway ni vilerisa hi ku mbilu ya n'we ya vava hi ku a na hala ta mi vutisa ku kahlekahle ku endleke yini mara leswi se mi nge mbilu ya n'we ya vava kumbexani hi ta ni nga mi hlamusela botet okay botet i famba na ndyangu ene a ni vuli ku swi kahle ku yima patwini mara loko ntumbuluko wo tshuka wu fikini i kha i famba na swihlangi 99 i ta yima kun'wana na ku hambi nga ri ntumbuluko loko movha sweswo i kuma taya peza vhila ri buluka swo boha i yima i fake i cinca vhila ni botet kasi vanhu lava va tshama va ri koho kwala makhwatini ka tika botet ka tika na mi tweri botomeni khensi a mi ri na endlela ka magego inkomu botomeni 0860 002 hi sale timinete nharhu ku va hi fika makumu na nongonoko lowu a hi amukeleni loyi a ri wo hetsela nhlekani enhlekani butkati i khensa ku nghena moyeni mani ro sungula hi nghena kwala no amamukela botomeni ya khensa ni kombela ku va anonymous i crime mpela hi ti nyike matimba la tikweni mara xikulu ndzi nghenela na la ka timhaka ta ku ri maphorisa a va kumi proper training
ku na xivulavuri lexi a ku vulavulaka sweswi a vulavula hi timhaka ta for example ku rikavariwa ti-drugs ku na unit leyi va yi vitaka LCRC local criminal record center loko ku recover swa ku fana na sweleswo swa ku fana na ti-drugs va vikiwa vanhu vo lava va LCRC va ta xuta ku ri ti-drugs ti kumeke kwini ti tlhela ti siliwa ka crime scene ti bukiwa ka SAPT ti tekiwa ti yisiwa ka that particular LCRC from there ti forwardiwa ti yisiwa leti ti faneleke ti yaka kona va ku fana na daka na yona ya tekiwa sample yi packagiwa yi siliwa ka the crime scene la ka daka mi ri ku tekiwa sample a yi tekiwi hinkwayo a yi tekiwi hinkwayo a yi nge ri leyiwani ya kwihi ya tekiwa ya fambisiwa ya testiwa ka fana na ku na swa ku tala mani SIPS yi kulu ngopfu yi na everything ene u nge ya tirha LCRC u nga fambi ti-cost na ti-cost ta ku tala leti ti u ya ka tona mara leswi mingiseri ko va nkarhi wu nga hi vondoka a hi ta vulavula swo tala leswi mingiseri a vula swona swin'wana leswi mi ni nga n'wi twa a ku ri mhaka liya ya ku xikombiso loko doketika yi suka ka mina yi ya ka n'wina yi ya ka Ncindani kwala ku xikarhi la ya lahleka ene na yehe i tirha na n'wina i muyimeri wa nawu se loko ku fika la se va fanele va humesa munhu va n'wi humesa hi ti-loophole teti a vulavulaka hi tona no mara swa ku tala leswi swi humelelaka ku va ku ri mhaka ya chain nkarhi wa ku tala hi yo yi va ka yi ri na problem mara loko ku landzeliwa everything loko once va recovera maybe for example firearm loko yi recoveriwile maybe yi le tlhakati ka movha or swi xuta movha yele everything recover u kuma swa ku a yi ri ka yini a yi ri kwini u yi sila at the crime scene u khipa ku na xiphephana xin'wana laha u xi xuta xi karhi xi vonakala na serial number liya beke liya everything u tlhela u ya va buka 13 everything swi va swi taniya so nkarhi wa ku tala u kuma ku ri ti-case ti va kambe no nkarhi wu nga ni vondoka kambe sweswi mi nga swi vula hinkwaswo mi ni kombela ku mi byela ku swi vula ku na loko ri ku swa tirha a swi tirhi ku fikelela hi ku hi yo mhaka sweswi maphorisa ku hume nhlaxamelo wa ku vele ku koxiweni timali hi mhaka ku munhu hi henhla ku i khomiwe swi nga ri nawini kambe hambiswiritano ni khensile boti wa mina ni khensile a ndza na ta ku tala ta ku vulavula no na khensile makwava khensa nongonoko lowa humelesiwa encindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe minduku hi ku tisela n'wana nongonoko Afrika wa vulavula kusuka studio 1 Agiyani handle ka sweswo a yini ni twa mangu ya misava na Misho Justice Machine ya Misho